имрӯз ман ба шумоён шогирдони азиз сирру асрори асосии муваффақиятҳоро кушода медиҳам. вале шумоён бояд донед, ки сухан дар бораи тилло не, балки дар бораи шумоён мардони майдон меравад, ки имрӯз дар пеши мо бо сару либоси ранга нишастаед. Аркад гуфт: ба қарибӣ ба пеши ман як ҷавон омада қарз пурсид. ман сабаби қарз гирифтанашро пурсидам. ҷавон гуфт, ки музди кораш ҳамаи хароҷоташро намепӯшонад. ман ба вай фаҳмондам, ки ту бояд роҳашро ёфта даромадатро зиёд кунӣ, то ки аз хароҷот зиёдтар шавад. барои ин ту чӣ кор карда метавонӣ ё кардӣ? ҷавон гуфт: дар давоми 2 моҳи охир 6 маротиба ба назди сардори худам даромадам. хоҳиш кардам, ки моҳонаамро зиёд кунад, аммо вай зиёд накард. ба ҳоли ин ҷавон ханда кардам лозим. вале ба ҳар ҳол ҷавон хоҳиши зиёд кардани моҳонаашро доштааст ва худи ҳамин хоҳиш аллакай пешравӣ аст. хоҳиши доштани 5 тангаи тилло ин он қадар душвор не, яъне хоҳиш. агар ҳар шахс барои ёфтани 5 тангаи тилло ҳаракат кунад, кӯшиш кунад, оқилона фикр карда амал кунад, албатта мақсадаш иҷро мешавад. баъд 10 тангаи тилло, баъд 20 тангаи тилло ва оҳиста оҳиста 1000 тангаи тилло ва оҳиста оҳиста аз ин зиёдтар пул пайдо мекунад. оҳиста рафта сарватманд мешавад. шумоён нигоҳ дошта тавонистани боигарии худро сар кунед. ин оҳиста зиёд мешавад. шумо ҳам таҷриба ҷамъ мекунед ва ҳам боигарӣ рӯз аз рӯз, моҳ ба моҳ, сол ба сол зиёд мешавад. вақте ки шахс хоҳишаи худро дуруст фаҳмида аз пайи он мешавад, маҳорати маблағкоркунии вай, маҳорати сарватҷамъкунии вай зиёд шудан мегирад. вақте ки ман котиб шуда кор мекардам, хоҳиши зиёдтар маблағкор кардан пайдо кардам ва ҳаракат кардам. кори худро хубтар карда ва зиёдтар иҷро кардам ва маблағи ман зиёд шудан гирифт. ҳар чӣ қадар ки ақлу хирадамонро зиёдтар кор фармоем, зиёдтар истифода барем, он гоҳ зиндагиамон беҳтару хубтар мешавад. бо ақлона роҳҳову методҳои навро ҷуста ёфта корбас намудан лозим. масалан, духтур аз таҷрибаи дигар табибон бояд хуб омӯзад. савдогар бошад, молҳои ба сифат, бозоргир ва бо нархҳои мӯътадилро оварда ба савдо монад. ана барои ҳамин ҳам ман ҳамеша хоҳиш мекунам, ки аз ҳаёт, аз тараққиёт оқиб намонед. таҷрибаи пешқадами шахсони бобарорро ёд гиред, қувват гиред. ҳар як марди худро ҳурмат карда метавонистагӣ бояд аз рӯи ҳамин қоидаҳои асосии зиндагӣ кунад. харҷи гирифтаашро сари вақт баргардонад. ҳаракат кунад, ки қарзи зиёд нагирад. оилаи худро саробонию нигаҳбонӣ кунад, то ки аҳли оила аз ӯ фахр кунанд, ифтихор кунанд, ки чунин падар, чунин роҳбар дорам. ҳамин хел васиятнома бояд кунед, ки молу мулк ва сарвати шумо баъд аз сари ба он дунё рафтан одилонаву оқилона, қонунӣ ба ворисон тақсим карда шавад ва бечораву камбағалон, осибдидагон қадри имкон ёрӣ расонданро фаромӯш накунед ва муҳтоҷон дасти ёрӣ расонед. ҳамин тавр қоидаи ҳафтуми сарватмандшавӣ ин қобилиятҳои худро тараққӣ диҳад, афзоиш диҳад, омӯзад ва оқилу хурдмандӣ намояд. ҳамин хел зиндагӣ кунад, ки қадри худро донад ва худро ҳурмат кунад ва ба дигарон намунаю обрӯманд гардад. обрӯи эътибори худро ҳамеша баланд бардорад ва нигаҳ дорад. ана баъди ҳамин шумоён ба худ боварӣ ҳосил мекунед ва ҳамаи орзуи ниятҳои худатонро барои амалӣ намудан кӯшиш мекунед. шогирдони азизи ман ҳамаи чизи худам
аз рӯи таҷрибаҳоям омӯхта шунидаам, медонистагиамро пурра ба шумоён гуфта гузаштам, ки тӯли солҳои дароз таҷриба карда дида будам. маслиҳатҳои ман барои сарватмандшавии шумоён ёрии хуб доданаш лозим. дар Бобул тилло хеле зиёд аст, ки ҳатто дар хоби шабатон ҳам надидаед. тилло ба ҳама мерасад, аз ҳама боз зиёдатӣ мекунад. устуворона қадам монда ба пеш равед. дар таҷрибаҳоятон аз дарсҳои ман гуфта гузаштагӣ, аз он чӣ ки фаҳмидед истифода баред. сарватманд шаведу сарвататонро зиёд кунед. ин ҳуқуқи пурраи шумост. донишҳою таҷрибаи андӯхтани худро ба дигарон омӯзонед, то ки дар шаҳри мо шумораи одамони сарватманд, шумораи одамони бобарор ва ба ҳурмат зиёд шаванд. вохӯрӣ бо бахти баланд. агар ба шахс бахт омад кунад, яъне агар бахту иқболи нек пеш ояд, бахташ омад кунад, пас ҳаматарафа омад кардан мегирад. агар ба дарёи ифрат партофтан ҳам андозед, аз он ҷо ба осонӣ шино карда аз қаъри дарё бо дуру гавҳар берун мебояд. ин мақоли бобулиён аст. орзую хоҳиши хушбахт будану батоле будан ҳамеша пешрави корҳо мебошад. сокинони Бобули кӯҳан батолеии корашонро, омади корро орзу мекарданд. албатта шахси батоле буданро имрӯзҳо ҳама ҳавас мекунанд. ҳамин мову шумо умед мекунем ки толе мадад кунад, омад кунад. оё мешавад ки ҳамин роҳи ба толе вохӯрданро ёфтан шавад? ҳамин савол сокинони Бобулро ташвиш ва онҳо хостанд ки ҳамин масъаларо муайян намоянд. дар Бобул фикрҳои дуруст карда метавонистагиҳо хеле зиёд буданд. ана барои ҳамин ҳам Бобул аз ҳама ҳам шаҳри гулгулшукуфтаи рӯи олам мебошад. пешқадами дунё гардид. шаҳри бойтарини дунёи қадим буд. он давраҳо мактабу коллеҷҳо набуданд, вале дар Бобул маркази дониш амал мекард. аз ҷиҳати зарурияти вай аз қасри шоҳ кам набуд. дар китобхонаҳои таърихӣ дар ин бора чизе гуфта нашудааст, вале ҳамин маркази дониш ба аҳолӣ роҳи некро нишон медод. дар ин қасри дониш устодони ихтиёрӣ дарс мегуфтанд, ки аз таҷрибаву кори дар зиндагӣ худашон аз сар гузарондаашон дарс мегуфтанд. дар дохили ин қаср баъзе масъалаҳо муҳокима карда мешуд. ин ҷо ҳама баробар буданд, байни онҳо фарқе набуд. баъзан шахси бобарору хиратманд омада меистод, ки ҳама ӯро сарватмандтарин шахси Бобул ҳисоб мекарданд. дар қатори донишмандон Аркад ҳуҷраи худро дошт, ки дар он ҷо асосан миёнсолон ҷамъ омада баҳсу мунозираҳо мекарданд. биёед бинем кани онҳо сирру асрори толеи баландиро ёфтанд. вақти офтобшинам бегоҳирӯзӣ Аркад ба ҳуҷра даромада пурсид: дар бораи чӣ мо имрӯз гуфтугӯ кардани ҳастем? марди қоматбаланде аз ҷой хеста гуфт: як масъала маро бисёр ташвиш медиҳад, лекин кирои ин ҷо гуфтан бошад ё набошад намедонам. мумкин ба дигарон ин номаъқул бошад. вай ба Аркад нигоҳ карда гуфт: имрӯз ба ман худо дод. ман ҳамёни тангаҳои тиллогӣ ёфтам. акнун аз таҳти дил хоҳиши ман ин аст, ки дигар ҳамин бахти омадаро, пешомадаро, яъне худододаро дигар манро тарк накунад. фикр мекунам, ки ҳама ҳам ҳамин хел фикр мекунанд. чӣ хел омади корро ёфтан мумкин? ин мавзӯъ аҷоиб, гуфт Аркад, ва хуб аст ки таҳлил карда дида бароем. ва баъзеҳо бахт худаш механдад. ногаҳон аз дари хонааш даромада меояд. баъзан дигарҳо фикр мекунанд, ки бахт дар дасти дигарҳо. баъзеҳо фикр мекунанд, ки бахт дар дасти аштар гуфтагӣ қувваи осмонист ва касе ки ба ӯ ибодати зиёд мекунад, ӯ ин инсонро хушбахт мекунад. ба ҳамон шахс бахти баланд медиҳад.
کانی همه فکرهایتان را گویید. آیا راه‌های به خود مایل کردن بخت را موجود است یا که این گپ‌های بیهوده باشند؟ ها باید راه‌های یافتن بخت باشد، گفتند شاگردان. در اول بیایتان باز فهمیم که باز ба киҳо толе мадад кардаасту худо додааст. ягон боигариро бемеҳнат ёфтааст. ҳама хомӯш гӯш дошта истоданд. дигар ҳеҷ кас нест. маълум аст ки ин хела ҳолатҳо хеле аҳён рӯй медиҳанд. як ҷавон аз ҷой бархосту гуфт ки бисёр шахсон қиморбозӣ мекунанд ва агар бахташон хандад он гоҳ бурд мекунанд. ту худат ягон бор бурд кардаӣ? пурсиданд шогирдон. не, гуфт ҷавон. як ҷавони дигар гуфт мумкин дар пойгаи аспҳо бахтро санҷидан мумкин шавад. рӯзи гузашта дар пойгаҳ ман туро ҳамон ҷо аркад дида будам. ту ҳам будӣ. оё ту ҳам барои бахтатро санҷидан рафта будӣ? аркад ҷавоб дод. не, гуфт. ман омади бахтро дар қиморбозию пойгаҳо асло намебинам ва сурох ҳам намекунам. дар ин ҷо баъзеҳо бурд мекунанд, баъзеи дигар бохт мекунанд. ман бошам бахти баландро дар ҷойҳое ки одамон корҳои калон мекунанд, дар чорводорӣ, боғдорӣ, савдои ҳалол маблағгузорӣ мекунанду кор мекунанд, дар ҳамон ҷойҳо мебинам. дар қиморбозӣ бошад, аз аввали қиморбозӣ бозии ба хости баъзе қиморбозон суръат мегирад. бурди асосӣ асосан ба қиморбозҳои касбӣ мерасад ва онҳо соҳибӣ мекунанд. баъзеҳо дар қимор ҳам бурд мекунанд, гуфт яке аз шогирдон. дуруст, ба баъзеҳо баъдан омад мекунад. вале ман ин хела маблағёбиро, ин хела боишавиро сарчашмаи даромади доимӣ ҳисоб намекунам. дар байни дӯстони ман одамони бобарор хеле зиёданд. вале ман аниқ медонам ки ягон нафари дӯстони ман ба роҳи қиморбозӣ бобарор нашуданд ва бо роҳи қиморбозию пойгаҳо сарватманд нашуданд. шумоён ин ҷо нишаста ҳамаатон одамони сарватманду баҳурмату бобарори шаҳрамонро қариб ки мешиносед. канӣ ба ман донистан мехоҳам ки кадоме аз онҳо сарвати худро аз ҳисоби қиморбозӣ ё дигар бозиҳои ба ин монанд ташкил намуданд, бунёд намуданд. оё медонед? баъди хомӯшии дуру дароз аркад гуфт. акнун ки шумоён ҳеҷ касро гуфта натавонистед, биёед ба худи шумоён маслиҳат мекунем. оё ягон нафари шумоён бурд кардааст? ба қиморбозӣ даромада ба ҳамин роҳ маблағе бурд кардааст? оё ба роҳи ҳамин қиморбозӣ сарват ҷамъ намудааст? баъди муддате аркад гуфт. маълум ки боз ба ягон нафари шумоён аркад ба ҳама муроҷиат карда гуфт. маълум ки ба ягон нафари шумоён ҳам дар қиморхонаҳо омад накардааст. ягон нафари шумоён ҳамёни тиллодори аз кӯча наёфтаед ва ҳам дар дигар бозиҳои шавқнок иштирок накардааст. агар карда бошад ҳам кори ӯ омад накардааст. пас биёед ба дигар тарафе ки мо меҳнат мекунем нигоҳ мекунем. меҳнат ҳамаро ба мақсадаш мерасонад. агар як муомилоти доду гирифти савдоро хуб фикр карда ба фоида ҳал кунем, аллакай мо бурд мекунем. канӣ боз чӣ фикрҳо ҳаст? ҳамин вақт иҷозат диҳед, гуфта як тоҷири кӯҳансол аз ҷой бархосту гуфт. муҳтарам аркад, бо иҷозати шумои азиз ва дӯстон, ман мехоҳам баъзе ҳодисаҳое ки бо аксарият рӯй медиҳад гуфта гузарам. ҳамин хел мешавад ки кори шумо омад мекунад. шумо натиҷаи хеле баландро чашмдор мешавед, вале дар лаҳзаи охирин кор табдил намешавад. маслиҳати оқилона, гуфт аркад. мумкин дар ҳаёти баъзеи шумоён низ ҳамин хела корҳо, имконияту ҳодисотҳо рӯй дода бошанд. як чанд кас дастҳоро боло карданд. биёед ин масъаларо шумо бардоштед, аз шумо сар мекунем, гуфт аркад ба тоҷир. ман ба тамоми майл ба шумоён таърихи худамро баён мекунам, гуфт тоҷири пир. чанд сол пеш вақте ки ман ҷавон будам ва нав хонадор шуда будам, натиҷаи корам нағз буд ва даромади хубе ба даст меовардам. як рӯзе ба ман падарам хабар гусел кард. ба наздаш ҷиғ зада гуфт ки писарам, аз ту хоҳиш мекунам ки ба ҳамин як
кори фарзанди яке аз дӯстони ман ҳамроҳ шавию зиндагиятро ёбӣ. писари дӯсташ як нақшаи олиҷанобе кашидааст, ки як замини калони беобро обод кунад, ки беруни шаҳр ҷойгир шудааст. ин замин аз канал болотар ҷой гирифта буд ва ҷавон нақшаи сохтани 3 адад осёби обиро кашида буд, ки бо воситаи барзагоҳҳо ба кор андохта шуда ҳамин тавр он заминҳо обёрӣ карда шуданаш лозим буд. баъд аз пурра тайёр шудани заминҳо, ин заминҳоро ба қисмҳои хурд тақсим карда ба сокинони шаҳр мефурӯшем. ҳамин хел нақша кашида буд писари дӯсти падарам. ин ҷавон яъне писари дӯсти падари ман барои иҷрои ин нақшаи кашидааш маблағи калон надошт. падараш ҳам чун оилаи мо оилаи калонро саробонӣ мекард. ана барои ҳамин онҳо хостанд, ки бизнеси якҷоя созанд, ташкил кунанд ва ба ин кор 12 нафарро, ки даромади хуб доранд, ҷалб кунанд ва онҳо бояд аз 10 як ҳиссаи даромади худро то ба пурра ба охир расондани кори ин нақша маблағгузорӣ кунанд. фоидае ки баъди фурӯши ин заминҳо ба даст меомад мувофиқи саҳму маблағи гузоштаи ҳар шахс бояд тақсим карда дода шавад. писарам, гуфт падарам, ту акнун ба шоҳроҳи калони ҳаёт баромада истодӣ. бисёр мехостам, ки ту ба қатори шахсони бобарор, соҳибҳурмат дохил шавӣ. хатогиҳое ки ман яъне падари ту карда будам, ту бояд такрор накунӣ. маслиҳат медиҳам, ки ба ҳамин нақша ҳамроҳ шуда аз 10 як ҳиссаи даромадатро ба ягон кори даромаднок маблағгузорӣ намо. маблағи гузоштаи ту ва фоидаи он омада бо мурури замон зиёд шуда туро шахси бобарору сарватманд мегардонад. гапи шумо ҳақ, гуфтам ба падари бузургворам. дар ҳақиқат ҳам ман хеле мехоҳам, ки шахси сарватманд бошам, шахси бобарор бошам, ба ҳурмату ба иззат бошам. ман фикр карда мебинам, лекин падар чанд маслиҳат пеши ман истодааст ва ҳалли онҳоро ҳам зарур аст ва аз рӯи гуфти шумо ман пурра кор карда наметавонам. хай ҳеҷ гап не, ҳоло ман ҷавонам, ҳама кор дар пеш аст, вақт ҳам зиёд аст. ҳамин хел фикр мекардам ман, ки мо шумо дар замонҳои гуногун зиндагӣ кардем. ман албатта ҳаракат мекунам, ки хатогиҳои шуморо падар такрор накунам. писари азизам, гуфт падарам, ба ту худо имкони калон додааст, яъне шанс додааст, ки онро бояд аз даст надиҳӣ. мумкин ҳамин туро ба сӯи сарватмандон мебарад. мумкин ҳамин омади кори ту хоҳад шуд. худи пагоҳ бархезу ба назди писари дӯсти ман рав, бо ӯ гапзанон кун, ба ҳама шартҳояш розӣ шав. тезтар рав, писарам, бахти ба пеши дари хонаат омадаро дер интизор накун. имрӯз ту ин хел шанс дорӣ, имкони калон дорӣ. пагоҳ мумкин ин хела имконот нашавад. барои ҳамин ҳам тезтар амал карданат лозим. ман бошам. хуб гуфтаму ин корро қафотар партофтан гирифт. агар ман аз 10 яки маблағи даромадамро ба писари дӯсти падарам супорам, бояд аз баҳри баъзе шириниҳои ҳаёт аз қабили либосҳои нави мӯд пайдо шуда пӯшида наметавонистам. ҳамчунин дилхушиҳо карда наметавонистам. хӯрокҳои болаззату ширине, ки диламон мехост пурра харида хӯрда наметавонистам. ҳамин хел ман хеле дурудароз фикр карда қарори дуруст қабул карда натавонистам. маблағгузорӣ накардам. дер шуд, вале сонитар сахт пушаймон шудам. зеро ҳамон кори якҷоии заминҳои нав, ки он писари дӯсти падари ман бо маблағгузорон карда буд, фоидаҳои гӯшношунид овардааст. ана мебинед, ман худам натавонистам, ки бахти ба таги даромадаро соҳибӣ кунам, аз даст додам. ана ҳамин таърих нишон медиҳад, толе дар тарафи ҳамон шахсоне аст нотарсона қадами аввалро мемонад. як марди дигар таърихи худро чунин баён кард: ман ҳозир соҳиби рамаи калон мебошам, вале ҳамааш аз он сар шуд, ки ҳанӯз вақти хурдсол буданам бо як тангаи нуқра як гӯсолачии майдаро харидорӣ кардам. ин қадами қатъии ман буд.
یعنی از امکانات قلای درست استفاده برده توانستم. رحمت برای سخنهایتان. گفت و یک مردی از سوریه آمده از جای خیست. من نمیدانم به زبان شمایان همین عملی همین تاجر گفته را چی میگویند. شخص که یکی از امکان خود را با او از او استفاده کردن نتوانسته بود. او نادان و بیعقل میباشد گفتند دیگران. درست گفت سوریگی. آخر وقتی آمده با پا آمده را نگاه کرده نایستاده از پای آن میشد. شخصی که باورار شدنی است باید تیزتر عمل نماید. محاصله کاری از حد زیاد هم بر ضرر کار می شود. رحمت به تو مرد بیگانه که گپ‌های حق را گفتی. گفت تاجر. کنی باز یگان کس از تاریخ زندگی خود نقل شاید کند. پرسید ارکد. من تاریخ خود را به شمایان میگویم. گفت یک مردی کلانسال سرخپوش. من اساساً با خرید و فروش اسب و شتر مشغولم. بعضن بز و گوسفند هم رمه هایشان را آورده سودا میکنم. باری من از پی جستجوی 10 روزی شتر و اسب بی نتیجه به وطن برگشتم. وقتی که فهمیدم که دیر کردم و دروازه های شهر را بسته بودم سخت آتشین شدم. وقتی ما برای شب گذرانی چادر کشیدیم جای تیار میکردیم به نزد من یک دهقانی کلانسال آمده گفت شما با فکرم مال سودا میکنید یعنی مال میخرید. من به شما تکلیف میکنم که همین رمه مرا خرید زیرا من تیزتر باید به شهر خود برگردم زیرا همسرش بیمار بوده است. اگر شما رمه مرا خرید من حاضر برگشته به عقب میرفت. من فکر کردم تاریک بود. من رمه او را دیده نمیتونست. از روی آغاز مالها معلوم بود که رمه کلان است. من راضی شدم. آن مرد گفت که 900 سر مال در رمه موجود است. شبانه شمارده نتوانستیم. من گفتم پگاهی رمه را شماریده پولش را شمارده میدیم. آن مرد زاری کرد التجا کرد که اقلاً از 2 حصه مبلغ مالها را به او دهم. وی برگشته گرفته خودی حاضر به شهرش رود. پگاهی به یک نفر شخصی دلپور خودش مالها را حساب کنیم بعد پول باقی مانده را به دست او دهم. من راضی گفت دهقان. ولی من راضی نشدم. گپ تمام گفتم. پگاهی مال را میشماریم بعد من پولت را شمرده میدهم. اما پگاهی هنوز من از خواب نخسته دروازه های شهر بر وقت گشاده شدند. 4 نفر سوداگران یک سر سودا میکرده آمده تمام مال را با نرخ 3 برابر از نرخ من کرده قیمتتر خریده گرفتند. انا همین خیل شد. گفت این مرد. تاریخ عجایب. گفت ارکد. از این گفته ها چه ادب یافتن چه ادب آموختن چه خیرات گرفتن ممکن است. تیز مبلغ رو پرداختن لازم اگر باوری حاصل نمایی. گفت یکی. ولی ما همه خیلی اندیشه و فکر و خیال زیاد میکنیم. دیر میشود. گفت یک مرد دیگری. یک مرد زین و ابزار فروش نیست. بعضا همون فکر اوله درست است ولی ما دودیلگی میکنیم. خودی من هم توکل کرده میترسم ولی بعد پشیمان میشوم. از برای امکانی به ما داده را استفاده برده نتوانستنم بسیار افسوس میخورم. دودیلگی ترسانچکی با یک قرار قطعی آمده نتوانستن ما را از نتیجه های بلندی بایگری باز می‌دارد. بعدتر من فهمیدم که سست فکر کردم. به وضعیت درست بها داده نتوانستم و به مانند هر یک خر یک روی کردن نادرست رفتار کردم. سوریگی به تاجر سوال داد. از روی سر و لباست تو آدمی باورار میتابی و هیچ با کمبغلان مانند نیستی. آیا تو حالا هم همین خیلی بی‌جرأت و دودیله هستی؟ همچون همین رفیق مولجلاب به من لازم آمد و بی‌جرأتی و دودیلگی هم مبارزه برم و هر کس هم باید اول با خودش مبارزه برد یعنی با دشمنی داخلی خودش مبارزه برد اون بر آن غلبه کند. تو چی میگوی ارکد؟ تو که شخصی با
бобарору сарватманд ва ҳурмату хиратманд ҳаст, дар тамоми Бобул ҳастӣ. ту ҳамин хел фикр дорӣ ки агар одати ба таъхирандозӣ дудилагиро нест накунӣ, бо муваффақият умед бастан нашояд. ҳамин дуруст аст? ҳа, дуруст. ман ба ин фикр розӣ ҳастам, гуфт Аркад. дар ин умри тӯлонии худ ман борҳо дидам, бисёр чизҳоро бо чашмам дидам, бо гӯшам шунидам. дар пеши падари ман ҷавоне ба воя расид ки ба онҳо худо дода буд, вале онҳо онро ба сар накарданд, дудилагию беҷуръатӣ карданд ва дигар имрӯз пушаймонанд. Аркад ба ҷавоне ки ҳамин нав пешниҳод карда буд муроҷиат кард. кани ту чӣ гуфтанӣ ҳастӣ? ҷавон гуфт: ман пеш фикр мекардам ки бахт худаш якбора ба пеши кас, лекин акнун фаҳмидам ки барои он ки барои ту бахт хандад, корат омад кунад, бояд аз ҳама имконияту шансҳои мавҷуда истифода бурданат лозим аст. аз ин пас ман ҳаракат мекунам ки аз ҳамаи имкониятҳои ба ман даст дода самаранок истифода барам, то ки бахти ман омад кунад. гуфт ҷавон: ту дарси имрӯзаро хеле хуб аз худ намудӣ. гуфт Аркад: бебарор шудани шахс аз худи шахс вобаста аст. барои бобарор шудан ва омад кардани кори вай бахти баланд фақат насиби касе мегардад ки агар шахс имконияти мусоид ва шансҳои доштаашро дар вақташ истифода бурда тавонад. толеи баланд шахсони ҳамеша кор ва кор банд буда, ҳамеша бо худ меомӯхта шахсонро дастгирӣ мекунад. ҳар яки мову шуморо зарур аст ки аз имконияту аз шансе ки худо ба мо додааст самаранок бо ақли солим фикр карда истифода барем. 5. қонуни сарватмандӣ. халтаи вазнини тиллодор ва ё аз дигар тараф лавҳаҳои сафолин ки дар вай суханҳои хиратмандона навишта шуданд. шумоён кадомеро интихоб мекунед? тиллоро бо як овоз гуфтанд 27 нафар шунавандагон ҳозир буда. колабаби мӯйсафед табассум кард. истед, сабр кунед, гуфт вай дасташро бардошта. ҳамаро ба хомӯшӣ даъват намуд. оё шумо ба аккоси сагони шабгард гӯш додаед? онҳо аз гуруснагӣ аккос мезананд, уллос мекашанд. агар фарз кардем ба онҳо хӯрок диҳед, сер кунед, онҳо боз бо ҳамдигар ҷанг мекунанд ё ки дар кӯчаҳо давтози беҳуда мекунанд. умуман фикр намекунанд ки боз пагоҳ мешаваду онҳо боз гушна мемонанд. ана ҳамин хел одамон ҳам агар тилло ва маслиҳатҳои хиратмандонаро дар як ҷо гузорем, албатта тиллоро мегиранд. тиллоро сарф карда мешаванду мисли пештара боз гаштан мегиранд, чунки дигар тилло нест. тилло барои онҳое мебошад ки қонунҳои онро медонанд, аз рӯи онҳо амал мекунанд. колабаби мӯйсафед бо либоси худ пойҳояшро дурусттар печонд, зеро шамолаки хунуки шабона вазида истода буд. бинобар он ки шумоён ба ман дар ин сафари дурудароз хеле нағз хизмат кардед, ба шутурҳои ман нигоҳубин кардед, ба гармии реги биёбон тоқат кардед, барои эминии борам ба ман ёрии калоне расондед. ман ба шумоён 5 қонуни сарватмандиро гуфта медиҳам. ин қонунҳоро шумоён ягон бор нашунидаед. ба суханҳои ман эътибор диҳед, зеро агар дуруст ба мазмунаш рафта онҳоро аз худ кунед, шумоён ҳақиқатан шахсони сарватманд мешавед. вай каме хомӯш монд. ту аллакай ба мо бисёр таърихҳои аҷоибро гуфта додӣ. колобаб, гуфт яке аз ҳамроҳонаш. хиратмандии ту ба моён
ҳоло бисёр ёрӣ мерасонад. ман ба шумоён дар бораи саргузаштҳоям дар мулкҳои бегона гуфта гузаштам, вале имрӯз ба шумоён оиди хиратмандии Аркад, ки шахси сарватмандтарин ва хиратмандтарину оқилтарини Бобул мебошад, гуфта мегузарам. мо дар бораи Аркад шунидаем, гуфт яке аз ҳамроҳон. дар ҳақиқат дар Бобул аз аввал то имрӯз аз Аркад дида сарватмандтар шахсе набуд. ана барои ҳамин ҳам Аркад ҳамин қонунҳои сарватмандиро хеле хуб аз худ карда буд. имрӯз ман ба шумоён оиди хиратмандии Аркад гуфта мегузарам, ки дар вақташ аз писари вай Номазир фаҳмида будам. ман ба хоҷаинам шаберо дар қасри Номазир гузаронда будем. мо ба қасри онҳо қолинҳои олиҷаноберо барои фурӯхтан оварда будем. Номазир бо диққат ҳамаи он қолинҳоро аз назар гузаронда баромаду аз ҳама рангҳои хубтарин, зеботаринашро интихоб кард. баъд моро барои зиёфат таклиф кард. ҳамон вақт вай дар бораи хиратмандию бузургии падараш Аркад гуфта гузашт, ки ман ба шумоён онро мефаҳмонам. дар Бобул писарони сарватмандон бо падару модаронашон якҷоя зиндагонӣ мекарданд, зеро мероси падарон ба онҳо мегузарад. ба Аркад ин маъқул набуд. вақте ки писараш Номазир ба балоғат расид, вай гуфт: писарам, ман мехоҳам ки ту акнун калон шудӣ, ба молу мулки ман, сарвати ман соҳибӣ кунӣ, вале пеш аз ҳама бояд ту идора кардани сармояро донӣ, ёд гирӣ, омӯзӣ. барои ҳамин ман мехоҳам ки ту ба сафари олам бароӣ ва роҳҳои зиёд намудани тиллоро ва ҳам боигарию зиндагиро омӯхта дар байни халқ обрӯи эътиборро соҳиб шуданро омӯзӣ ва хиратмандтар шавӣ. ман ба ту ду имконияте медиҳам, ки худам аз ин хела имкониятҳо дар вақташ бархурдор набудам. якумаш, ман ба ту як халта тилло медиҳам. агар оқилона истифода барӣ, ин асоси бобарории зиндагии ояндаи ту хоҳад шуд. ман ба ту пораи тахтачаи сафолине медиҳам, ки дар онҳо 5 қонуни сарватмандшавӣ навишта шудааст, ки агар аз рӯи он амал намоӣ, на танҳо тилло ҷамъ карда метавонӣ, балки онро хуб нигоҳ дошта метавонӣ ва шахси сарватманду баҳурмат мешавӣ. баъди 10 сол ба назди падар баргашта дар бораи корҳои кардаи худат ҳисобот медиҳӣ. агар корҳои кардаи туро маъқул шуморам, ба ту ҳамаи мероси худро, молу мулки худро мебахшам ва туро меросхӯри худ таъин мекунам. ҳамин хел Номазир ба як халта тилло ва дастхати сафолин ба роҳ баромад. аз байн 10 сол гузашт. Номазир ба хонаи падараш баргашт. Аркад тӯи калоне дод. баъди тӯи падару модар бо писарашон Номазир рӯбарӯ нишаста дар хонаи калон тафсилоти сафари Номазирро ба шунидан сар карданд. шабонгаҳ буд. зани Номазир бо ду писараш, дӯстонаш, хешовандонаш дар рӯи қолинҳои партофташуда нишаста буданд ва омодаи шунидани нақли Номазир буданд. падари бузургвор сари таъзим хам намуда гуфт Номазир: ман пеши хиратмандию оқилии шумо сари таъзим фурӯ меорам. 10 сол пештар ки ман нав ба камолот расида будам, шумо маро маҷбур кардед ки ба пеш равам ва дар зиндагӣ ҷои муносиби худро ёбам. шумо ба ман иҷозат додед, ки то ки ман тиллоҳои шуморо истифода кунам ва аз ҳама асосияш олиҳиматона аз маслиҳатҳои хиратмандонаи шумо баҳра барам. падари бузургвор тилло дар дасти ман истодан намехост. ҳамчун харгӯше, ки аз саёди ҷавон мерамидагӣ барин мерамид. падар табассум карда гуфт: давом додан гир писарам. нақли ту ба ман бо ҳамаи майда чӯйдаҳояш аҷоиб аст. Номазир гуфт: ман қарор додам, ки ба Ниневе равам.
این شهر اکنون ترقی کرد ایستاده بود. با امیدی که در آن جای خود را سنجیده بینم، من با کاروانی به همان طرف روندگان همراه شدم. در سفر دوستان زیادی پیدا کردم. بین همسفران 2 نفر جوانان بودند. آنها اسبان سفید زیبایی داشتند که خیلی تیزگرد بودند. این جوانان به من باور کرده خبر دادند که در نینوی یک ثروتمندی هست که با اسب تیزگرد خود فخر میکند. از روی گفتی وی در بابل و عموما در گرد و اطراف یگان اسب از اسب او پیش گذشته نمیتواند. دوستان جوان میگفتند که اسبهای آنها از اسب بای تیزتر میگردند و آنها مرا به طرف خود کشیدن گرفتند و من هم با آنها باور کرده در مسابقه اسب دوانی همه طلایم را به طرفداری اسبان جوانها ماندم. اسبان جوره های من در پایگاه مغلوب شدند و طلا هم از دست رفت. پدر خنده کردم. بعدتر من فهمیدم که این نقشه پیشکی ترتیب داده شده قلابان بوده است که با کاروانها همسفر شده شکار خود را پیشکی به سوی خود میکشیدند. انیقترش ثروتمند نینوی همکاری این جوانان بود و همه فایده را هر سهشان برابر تقسیم میکردند. این فریب درس اولینه بود که حیات به من آموزاند. اما باز مرا یک درس دیگر در پیش بود که آن هم تلخ بود. در سفر با یک جوان شناس شدم، دوست شدم و پسری آدمانی با دولت بود و برای به خود کاری مناسب یافتن به نینوی رفته ایستاده بود. بعدی به شهر در آمدن این جوان به من خبر آورد که تاجری به دولت از عالم گذشته است و امکانات خرید مال و ملک وی با نرخ‌های ارزان پیدا شده است. وی تکلیف کرد که هر دویمان یک جای این مال و ملک رو خریده گیریم و بعد با نرخ‌های بلندتر فروخته فایده به دست آوریم. اما پول وی در بابل بود و وی میبایست رفته آن را میآورد و با تکلیف او با پول من مالهای آن تاجر را خریدیم. ولی این جوان سودا را درست نمیدانسته است و هم به وعده‌اش وفا نکرد. رفته مبلغی را هم نآورد. من باشم از این خرید و فروش شده تمام پولم را صرف کرده بودم. حتی اسبان را هم و غلامان را هم فروختم. اکنون به کار کافتن سر کردم. سر و لباس زیادتی هم را به فروختن سر کردم. روز از روز حالتم بدتر می شد. در آن همین روزهای سخت من باوری شما را به من به خاطرم آوردم. پدر بزرگوار، شما مرا به کشورهای دیگر گسیل کردید تا که من عالم را بینم و آدم شوم و من باید این باوری شما را سزاوار باشم. مادر گوش کرده با دستانش رویش را پوشیده سری خم گریه میکرد. پسر گفت یک باره به خاطرم همان 5 قانون ثروتمندی که در تختچه های سفالین نوشته شده بودند شما به من داده بودید به خاطرم آمد و من با دقت آنها را خوانده برآمدم و افسوس خوردم که اگر پیشتر آنها را میخواندم شاید طلاها از دست نمیرفت. من همه این قانونها را پوره از یاد نمودم و قول دادم که اگر این دفعه طالب بلندی کند و نصیب باشد و صاحبی پول و مال شوم البته از روی قانونهای مذکور عمل خواهم کرد و حاضر برای فایده همه شمایان من به شمایان مصلحت‌های عاقلانه پدر بزرگوارم را که به من 10 سال پیش نوشته داده بودند گفته می‌دهم. 5 قانون ثروتمندی. یکم، طلا به همان طرف میل دارد. به همان شخصانی که از 10 یک حصه درآمدشان را برای فردای خودشان و اهل عائله‌شان جمع میکنند. دوم، طلا با تمام قوه به همان صاحب خردمندش خدمت میکند که آن شخص طلا را به کار فایده‌ناک ثمربخش استفاده میبرد. سوم، طلا به حمایت محتاج است. برای همین هم احتیاطکاری و مصلحت‌های شخصان خردمند و تجربه دار ضرور است. چهارم، طلا دوست نمی‌دارد. وقتی که طلا را به کار مجبوراً استفاده میبرند که در آنجا شخصی نادان و بی‌عقل باشد. پنجم، طلا از دست آدمان بی‌خرد می‌رود که آنها طلا را برای نقشه‌های درست
омӯхта нашуда ё ки роҳҳои нодурусти сарватгундорӣ истифода бурданӣ мешавад. ана ҳамин 5 қонуни сарватмандшавиро ки падари ман навишта дода будам ба шумоён гуфтам. ба дурустии ин суханҳо қоил гаштам ки ин қонунҳо аз тилло болотар меистоданд ва ин дар ин бора ман боз гуфта мегузарам. номазид боз ба падараш нигоҳ карда монд. ман саргузашти худро гуфта истода чӣ қадар диққат шудам. аз бепулӣ чӣ қадар азоб кашидам. бетаҷрибагию нодонӣ сабаби ин гардидам. вале дуруст гуфтанд ки поёни шаби сиёҳ сафед аст ва ҳама чизро анҷоме ҳаст. вақте ки ман ҳамчун назоратчии ғуломон ба кор даромадам, азобу уқубати ман поён ёфт. онҳо дар сохтмони девори берунии шаҳр кор мекарданд. аз рӯи қонуни якум амал карда, ман аз ҳар як моҳонии гирифтаам аз 10 як ҳиссаашро ба ҷамъ намудан сар кардам. ин кори мушкилу тоқатфарсо буд, зеро ман ҳаракат мекардам ки хеле кам хароҷот кунаму мехостам баъди 10 сол ба назди падарам бо ҳамон халтаи тилло баргардам, ки ба ман падари бузургвор дода буданд. боре яке аз ҳамон назоратчиён ки ба ман дӯст шуда буд гуфт: ту хеле ҷавонӣ, вале хароҷотҳоят хеле кам мекунӣ. магар як қисми моҳонаатро ҷамъ карда истодӣ? ҳа, гуфтам ман. хоҳиши асосии ман тиллои зиёд ҷамъ намудану барқарор намудани тиллое ки падарам ба ман дода буданд, ки ман онро хеле беақлона ва нодуруст сарф намудам. мақсади олиҷаноб, ту медонӣ ки тиллое ки ту ҷамъ мекунӣ ба ту хизмат мекунад ва боз зиёдтар мешавад, гуфт дӯстам. ман таҷрибаи тағз дорам, гуфтам, ва ҳоло эҳтиёткор мебошам. агар ба ман бовар кунӣ, ман ба ту роҳи ба куҷо маблағгузорӣ намудани тиллоятро ёд медиҳам, гуфт дӯстам. ана дида истодаӣ, давоми 1 сол сохтмони девор ба охир мерасад ва бояд дарвозаҳои биринҷӣ шинода шавад. дар тамоми Ниней барои ин дарвозаҳо металл нест. нақшаи ман хеле оддӣ. мо якчанд нафар тиллоҳоямонро ҷамъ намуда бо корвон аз шаҳрҳое ки металл истеҳсол мекунанд ба ин шаҳр Ниней металл меоварем. вақте ки шоҳ барои дарвозасозӣ фармон медиҳад, металли мо ба фурӯш меравад ва мо онро ба шоҳ ё ин ки дар бозор ба маблағи калон фурӯхта метавонем. дар пешниҳоди ин дӯстам ман як рӯшноие ҳис карда розӣ шудам ва ман пушаймон нашудам. ин маблағгузории мо бобарор шуд ва захираи тиллои ман зиёд шудан гирифт. оянда ман бо ҳамин рафиқонам боз чандин ҳаминхела лоиҳаҳоро маблағгузорӣ намудем. ҳамкорони ман шахсони оқилу хиратманд ва доно буданд. пеш аз ҳар кор маблағгузорӣ онҳо лоиҳаро пурра омӯхта таҳлил карда мебарониданд, то ки ягон маблағгузор зараре набинад ва фоидаи дурусте ба даст ояд. бо ин дӯстон ман чӣ хел дилпурона ва бехатар ба куҷо маблағгузорӣ карданро омӯхтам. сол аз сол маблағи мо тиллоямон зиёд шудан гирифт. ман ҳам на танҳо тиллои аз даст рафтаамро пурра барқарор кардам, балки чандин баробар зиёдтар тиллодор шудам. дар ҳамин ин нобарориҳо ва пешравиҳо таҷрибаи талху шириниҳои ба даст омада бо барориҳои ман ҳамон 5 қонуни сарватмандӣ ки падари бузургворамон ба ман дода буданд таҷриба намудам ва боварӣ ҳосил кардам ки ин қонунҳо дар ҳақиқат роҳи дурусту бобарориро нишон медиҳанд. аз ҳамин сабаб касе ки ин қонунҳоро намедонад тиллодор шавад ҳам онро тез сарф мекунад. агар тиллоро аз рӯи қонун корбаст кунад, тилло ба ӯ хизмат мекунад, ҳамчун ғуломи ӯ мегардад ва ӯро сарватманд мегардонад. номазид суханонашро ба охир расонда ба ғуломаш ишора кард ва ғулом ба пеш омад ки дар дасташ 3 халтаи вазнин дошт. яке аз он халтаҳоро номазид гирифту ба пеши пои падараш гузошт ва гуфт: падари бузургвор, шумо ба ман 1 халта тиллои Бобулро дода будед. ман бошам ба шумо 1 халта тиллои Нинейро мебахшам, бармегардонам, ки вазнаш 1 хела аст. фикр мекунам ки
این معاملات درست است و همه به این راضی میشوند. شما به من تختچه سفالین را با 5 قانون خردمندانه داده بودید. بر عوضش من به شما 2 خلطه طلا میدم. این سخنها را گفته و 2 خلطه طلا را هم به پیش پای پدرش آورده گذاشت. با همین من پورا تصدیق نمودنیم که مصلحت های خردمندانه و بزرگانه شما از خلطه طلا دیده بهتر و بالاتر بوده است. آیا خرد را با طلا چین کرده می شود؟ اگر خرد نباشد طلا تیز صرف می شود، گم می شود، اما طلا در دست خردمند زیاد می شود. پدر بزرگوار، من شکر بیعدد می گویم که با واسطه مصلحت های خردمندانه شما من ثروتمند شدم و شخصی با برار و با حرمت گردیدم. پدر دستانش را به سر پسرش گذاشت و گفت تو درس های داده شده را پرره و خیلی خوب از خود کرده ای و من در حقیقت خوشبخت و سربلندم که چنین پسر دارم و با دل پرم تمام ثروتم مال و ملکم را به تو میبخشم. کالابه نقلش را به آخر رسانده گفت این تاریخ نامزیر به شمایان چی دخل دارد؟ کدام از شمایان نزد پدر یا پدر عروستان رفته درباره صرف خرج‌های کرده‌تان گفته میتوانید؟ آنها چی فکر میکنند اگر شما گویید که من بسیار سیاحت کردم، کار کردم ولی طلای کم دارم. یک قسمش را به هر خیل دلخوشی‌ها صرف کردم، قسم اساسیش را از نادانیم به تجربگیم نیست کردم. اگر شمایان فکر کنید که ثروتمند یا کمبغل بودن این از تقدیر است، خطاگی بزرگ میکنید. انسان ثروتمند میشود به شرطی که 5 قانون ثروتمندی را داند و از روی آنها عمل کند. من خودم که از جوانی این قانونها را خوب از بر نموده بودم، امروز خودم را شخصی باقرار، موفق و ثروتمند می‌یابم. بایگری که تیز به دست میاد باز تیز از دست میرود. بایگری که خرسندی ها میارد کس را به مقصدش میرساند. این بایگری آهسته آهسته منتظم به دست می آمده است. برای آن باشد زحمت زیاد و خرد بزرگ لازم است. پول کار کردن آنقدر دشوار نیست، ولی آن را نگه داشته توانستن، زیاد نموده توانستن را نه هر کس میداند. دانستن 5 قانون ثروتمندی همه شما را به مقصدتان میرساند. من همه این 5 قانون را حرف با حرف پره از یاد کردم، زیرا در جوانیم از بزرگی، حقیقی و عمل کننده بودن و خردمندی این قانون ها را فهمیده، در حیات آن را تجربه کرده، استفاده برده، از آنها بهره بردم. قانون یکم ثروتمندی. طلا به طرف همان شخص میل دارد که از 10 یک حصه درآمدش را جمع میکند برای آینده خودش و برای اهل عائله‌اش. هر شخصی که دائما از 10 یک حصه درآمدش را جمع میکند و به آن عاقلانه مناسبت میکند، آهسته آهسته این ثروت او کلان شده رفته برای آینده خود او و اهل عائله‌اش خدمت میکند و این کفالت زندگی آسوده حالانه در دوره پیرانسالی و حتی بعد این دنیا را ترک نمودن او میباشد. این قانون در حقیقت میفهماند که طلا در خدمت خردمندان میباشد. من از تجربه زندگی خود این را تصدیق کرده میتوانم. چقدر زیادتر طلا ذخیره کنم، این طلاها را به فایده من کار کرده زیاد میشوند. این قانون یکم است. قانون دوم ثروتمندی. طلا با تمام قوت به خوجین خردمندش خدمت میکند، زیرا طلا را به کار فایده‌ناک روانه میکند. در حقیقت طلا این خدمتگار بی همتاست. از همه امکانیت ها استفاده برده حرکت میکند که زیاد شود. شخصی که طلا را جمع نموده عاقلانه استفاده میبرد، درآمدش سال به سال زیاد شدن میگیرد. سوم، قانون ثروتمندی. طلا به حمایه محتاج است. برای همین هم احتیاطکاری و مسئولیت شخصانی خردمند و تجربه دار خیلی ضرور است. طلا به طرف صاحبان احتیاطکار می رود و از صاحبان بی عقل و بی فراست می گریزد. شخصی که از مصلحت های خردمندانه استفاده می برد خیلی تیز صاحب ثروت کلان می شود.
қонуни чоруми сарватмандӣ. тилло дӯст намедорад шахсонеро ки нодон буда тиллоро ба корҳои беҳуда ва номаълум истифода бурданианд. шахсе ки тилло дораду вале ақлу дониш фаҳму фаросати дуруст надошта чӣ хел корбаскунӣ онро намедонад ба куҷо равонакуниро намефаҳмад, хатогиҳои зиёде мекунад ва мумкин тиллояшро аз даст диҳад. шахси хиратманд касест ки аз маслиҳатҳои оқилонаи таҷрибадорон хиратмандон истифода мебарад ки онҳо ба куҷо маблағгузорӣ карданро хеле хубтар медонанд. қонуни панҷуми сарватмандӣ. тилло аз дасти шахсоне ки мегурезад ки онҳо тиллоро нодуруст бо роҳҳои ғайриқонунӣ ва ё ба сарфи лоиҳаҳое ки дуруст омӯхта нашудаанд ва хаёли тез мебошанд ва ҳамчунин онҳо хаёли тез бой ба давлат шудан, бойгарӣ ба даст оварданиан сарф карданӣ мешаванд. тилло аз дасти онҳо ба тезӣ меравад. баъзеҳо нақшаҳои тезбойшавиро пешниҳод мекунанд ки фоидаи ба гумонашон зиёдеро ба даст меорад. ана ҳамин вақт бояд аз маслиҳату таҷрибаи хиратмандону таҷрибадорон бояд истифода бурд. асло фиребгарони нинеиро фаромӯш накунед. ҳамеша эҳтиёткор ва хиратмандона амал намоед. бо ҳамин ман ба шумоён таърихи сарватманд ҷамъкуниро бо қонунҳояш фаҳмонда додам. ман сирру асрори бобарории худамро гуфта додам. дар ҳақиқат бошад ин сирру асрор не, аниқтараш ин ҳақиқати ҳаёт ки бояд ҳар як шахс фаҳмида бо худ гирад. пагоҳ ки мо ба Бобур медароем, нигоҳ кунед, оташеро мебинед ки ҳама вақт дар қасри бел аланга мезанад. ин нишонаи шаҳри тиллогӣ мебошад. пагоҳ дар ин ҳар яки шумоён соҳиби тилло хоҳед шуд ки ба меҳнати ҳалолу содиқонаатон ба даст овардед. баъди 10 сол шумоён чӣ хоҳед гуфт оиди сарфи тиллоҳоятон? агар байни шумоён чун номазир, агар аз рӯи маслиҳатҳои оқилонаи аркади хиратманд амал намоед, сарватманд хоҳед шуд ва соҳиби обрӯи эътибори сазовор мегардед. амалҳои нек ҳамеша хурсандиву хушбахтӣ меоранд, вале рафторҳову қадамҳои ноҷою нодуруст наомӯхта боиси ғамгинию афсурдахотириҳо мегарданд. аслоҳо инро фаромӯш накунед. кадом корҳоро карда метавонистеду накардед, ба кадом роҳ нарафтед, ин ҳама ба шумо таҷрибаи зиндагӣ мешавад. сарвати Бобул беохир аст. ягон шахс миқдори онро аниқ накардааст. сол аз сол ин сарватҳо зиёд шуда истоданд ва онҳо чун дигар бойгариҳои замин ба шахсони кордону бобарор сарватмандон мансуб мешаванд. ҳамин хоҳишу ҳаракатҳоятонро агар аз рӯи 5 қонуни сарватмандӣ амал намоед, бойгариҳои Бобул аз они шумо хоҳад буд. як сарватманде аз Бобул 50 тангаи тилло. ягон бор пеш аз ин дар ҳамёни Радон, устои нусхабардории Бобул, ҳамин қадар пули тилло набуд. хушбахтона аз зинапоии қасри шоҳ фуромада дар роҳи калон қадам мезад. тангаҳои тиллоӣ садоҳои аҷоиби мусиқӣ мебароварданд ва то ин дам ӯ бори ҳам чунин мусиқии фораму дилкашро нашунида буд. 50 тангаи тилло. ҳеҷ боварияш намеомад ба ин омади кораш. ба ин тиллоҳое ки ҳар чӣ хоҳад харида метавонед. ҳавлии калон, замин, рамаи чорво, аспу шутурҳо ва боз бисёр чизҳое ки хоҳиш дорӣ харидан мумкин буд ба ин пул. ин сарватро чӣ хел истифода барам фикр мекард Родон. фақат баъди чанд рӯз ӯ ба мағозии матон омад ки вай асосан ҷавоҳирот ва матоъҳои қиматбаҳо савдо мекард. вай рост ба даруни мағоза даромад ки он ҷо матон хӯрок хӯрдан истода буд. ман ба назди ту барои маслиҳат омадам, гуфт Радон. матон сар боло карда дӯстона пурсид. ин чӣ гап? ту чӣ кор кардӣ ки ба назди ман барои маслиҳат омадӣ? мумкин
дар қимор бохта бошӣ ё ягон зебосанам каллаи туро гаранг карда бошад. Ман туро солҳои зиёд аст ки медонам. Ягон бор ба пеши ман ёрӣ пурсида наомада будӣ. Не, гуфт Радон, ба ман тилло лозим нест. Ман ба назди ту баръакс барои маслиҳат пурсидан омадам. Магар ман дуруст шунида истодам? Охир ба пеши ман фақат барои қарзгирӣ меоянд ку. Не, ман фақат барои маслиҳат омадам, гуфт Радон. ин тавр бошад, бори аввал мебинам ки ба пеши ман барои маслиҳат ҳам баъзеҳо меомаданд, гуфт Матон. Матон хизматгорашро фармуд ки ба Радон қолин барои нишастан ва хӯрок ва шароби беҳтаринро биёрад. ту имрӯз меҳмони азизи ман мешавӣ, гуфт Матон. ана акнун ту ба ман бигӯ ки чӣ хизмат ва чӣ маслиҳат ба ту лозим аст. гап дар бораи тӯҳфаи шоҳ меравад, гуфт Радон. барои лоиҳаи барои гвардияи шоҳӣ тартиб додам. шоҳ бисёр хурсанд шуда ба ман 50 тангаи тилло тӯҳфа кард. ман онро чӣ тавр корбаскунӣ, чӣ тавр истифодабарӣ дурустро намедонам. ҳар рӯз ба пеши ман одамони зиёде меоянд. илтимос мекунанд ки тиллоро бо онҳо бо ҳам бинем ва истифода барем. ин албатта табиист. лекин ту гӯй. ман ба бисёриҳо не гуфта истодам, лекин чӣ хел ба хоҳари худам негӯям. албатта ба хоҳар низ додан лозим. лекин хоҳарам барои шавҳараш тилло пурсида омадааст. мехоҳад ки шавҳари вай тоҷиру ҳам пулдор шавад ва баъд аз ҳисоби фоидааш бадтар пули маро баргардонад. дӯстам, ту бисёре ҳам масъалаи ҷиддиро бардоштӣ, гуфт Матон. тилло одамро масъулиятшинос мекунад ва ҳам соҳиби мақому мартаба мегардонад ва некӣ карданро меомӯзонад. ту оё таърихи деҳқони Ниневиро ки забони ҳайвонҳоро медонист шунавидаӣ? пурсид Матон. Радон гуфт ки не, ман намедонам ва нашунидам. пас гӯш кун ки ман ба ту ин ривоятро мегӯям. деҳқони забони ҳайвонҳоро хеле хуб медонист. рӯзе баъди кор дар курсӣ нишаста дам мегирифт ки гуфтугӯи хару барзаговро шунида монд. барзагов мегуфт: оҳ, бисёр монда шудам. хар: ба ту хеле нағз. корат хоҷаин ба ту зину абзол карда савор мешаваду ба кор меравад. баъд ту то бегоҳӣ дам мегирӣ, истироҳат мекунӣ, дар алафзор чарида мегардӣ. ман бошам беист кор мекунам. дуруст гуфт хар: ба ту душвор. ва хоҳӣ як маслиҳат медиҳам. пагоҳи худатро ба касали зан туро ба саҳро соҳиб намебарад ва рӯзи дароз дам мегирӣ. рӯзи дигар барзагов ҳамин хел кард ва деҳқон мебинад ки барзагов бемор аст. харро ба ҷои барзагов ба шудгор кор мефармояд. хари бечора аз сар то шом юғу испол кашида омад. ба пойҳояш ба зӯр меистод. барзагов гуфт: раҳмат ба ту, дӯстам. ман имрӯз хуб ҳам дам гирифтам. хар гуфт: ман имрӯз сухани соҳибамонро шунидам ки мегуфт: агар то пагоҳи барзаговамон дуруст нашавад, онро ба қассоб медиҳем ва навашро мегирем. бо ҳамин дӯстии онҳо ба охир расид. оё мазмуни моҳияти ин масъаларо фаҳмидаӣ? нақли бисёр аҷоиб. ман ин моҳияташро лекин нафаҳмидам, гуфт Радон. дӯстам, мазмуни моҳияти ин гуфтаҳо чунин аст ки ба дӯстат ёрӣ расонда ҳамаи бори ӯро боз худат бардошта нагардӣ. фаҳмидӣ? хеле хуб, ман моҳияти масъаларо бо масал нағз фаҳмидондам. ман аслона мехоҳам ки бори шавҳари хоҳарамро ба дӯши худ гирам. лекин Матон, ту ба ман бигӯ ки ба одамони зиёд пул қарз медиҳӣ, оё ҳамаи онҳо пули гирифтаашонро ба ту бар мегардонанд? Матон табассуме карда гуфт: оё вақти додани қарз инро ба назар намегирӣ ки пули аз ту гирифтаашро ба чӣ коре сарф мекунад? аввал дилпур шудан лозим. ман ба ту сандуқи худамро нишон медиҳам.
که با آدمان به من به عوض مبلغ گرفتهشان چیها را کفالت مانده رفتند. بعد وی ردان را به حجره درآورد که صندوق کلان را نشان داده گفت من از همه شخصانی که از من پول گرفتند برای گرفت یگان چیزشان را گرفته میمانند. اگر قرضشان را برگردانند من هم چیزی به کفالت گرفتم را برمیگردانم. نیو اگر بر نگردانند این به من خاطره از قرض گرفته آنها و پول برگشته نآمده میماند. قرض از همه نقص این قرض به صاحبش زمین، مال و ملک، دارایی، اسب و شتر می باشد. زیرا کفیل پوره برگرداندن قرض پوره تامین می باشد. به زبان خود قرضداران هست باز بعضی ها در وقتش مبلغ گرفتهشان را برمیگردانند. همچنین من به کفالت دوستان نزدیکان نشان پول میدهم. بعد متون سرپوش صندوق را گشود، یک جواهراتی برنجی را نشان داد. این یک عمره در من میماند زیرا صاحبش کی هاست این دنیا را ترک کرده است. وی دوستی نزدیک من بود. گفت متون ما یک جای سوداگری میکردیم، کارهایش خوب بودند، ولی وی یک زنی صاحب جمال شرقی را نغزید و به خانهش آورد و همه یافت و تافتش را به ناز و نوز زن نازنینش صرف کردن گرفت. وقتی که پولش تمام شد او به نزد من آمده خواهش کرد که به او قرض دهم. وعده کرد که و قسم هم خورد که حلال مهنت کرده همه اش را از نو سر میکند. ولی بدتر زنش با وی ماجرا کرده با کار به دل این جورم زده شوهرش را کشته است و زنش خودش را به دریای افریت پرتافته. انا دیدی این قرضها دیگر بر نمیگردند. او با یک انگشت ترینی از استخوان ساخته اشاره کرده گفت این از آن یک دهقان است. من از زن او قالین ها میخریدم. خشکسالی شد و به این دهقان برای زندگانیش یاری رساندم. وی باشد بعد گرفتن حاصل قرضش را برگردان. بار این دهقان به پیش من آمده خواهش کرد که برای خریدن بوسهای مهین پشم طلا قرض گرفته و ملک دیگر می رود. حاضر به من خبر دادند که دهقان با بوسها برگشت ایستاده و اکنون آنها به من قالین های عالی جناب ساخته می دهند و من به ثروتمندان بابل آنها را می فروشم. دهقان تیار است که قرضش را پوره برگرداند. شخصانی که برای استحصالات آینده دار قرض می گیرند از اینها من دلپورم، ولی بعضی دیگران برای پوشانیدن کمامت ها قرض می گیرند. احتیاط شدن شرط است. به این خیل شخصان قرض دادن لازم نیست، سنجیدن لازم. ردان از داخل صندوق بازوبند طلایی را گرفته گفت درباره همین به من نقل کن. صاحب این بازوبند یک کمپیرک می باشد. یک وقتها این مشتری خوبی من بود. پول زیادی داشت و از من قرض گرفته به پسرش داد و او را به یک کاروان تاجران همراه کرد نمود تا که از یک شهر چیزهای ارزان را خریده و دیگر جای برده فروشد. ولی کاروانباشی این بچه بیچاره را نادان را در یک شهر بیگانه بی پول و مال کرده پرتافته رفته است. ممکن جوان کلانتر شده مبلغی پیدا کرده قرض مادرش را برگرداند، ولی حالا فقط وعده داده شده است. لیکن نرخ این بازوبند از قرض گرفتهش چند برابر قیمتتر و بلندتر است. مگر مادرش از تو مسئله نپرسید؟ پرسید ردان. نه گفت متون. مادرش به پسرش باوری کلانی داشت. من خواستم به او نازکی های این کار را گفته گذارم، ولی او شنیدن هم نمیخواست. بعد کمپیر انا همین بازوبند طلایی خود را برای گرفت کفالت گذاشته رفت و من هم راضی شدم. انا این ریسمان سیاه از آن سوداگری که شتر میفروشد. این آدمی حلال کار است. اگر به وی رمه شتر را خریدنی شود از من قرض میگیرد و سری وقت قرضهای گرفته‌اش را با فایده هایش به من برمیگرداند. در بابل تاجران حلال کار خیلی زیادند که با آنها من باور میکنم، چون که آنها بارها به من معامله های داد و گرفت باورار کردند و خود را از طرف مثبت به من نشان دادند. تاجران خوب این بایگری بابلند
матон аз сандуқ як гамбусе ки аз фулузи сохтаро ба даст гирифт ва ба фарши хона ҳаво дод. ин бозичаро аз миср оварда шудааст. ҷавоне ки инро оварда ба гарав монда тилло гирифта рафта буд, ҳеҷ фикри баргардонданашро намекунад. ту сабр кун, мегӯяд. вай охир ту пули зиёд дорӣ ку. ин моли падари ӯ мебошад. падараш барои пешравии тиҷорати писараш ҳамаи молу замини худро фурӯхта ба писараш дод. аввал кори ин ҷавон хуб буд, вале вай худашро тоҷири калону бобарор эълон карду бемаслиҳату бетаҷрибагӣ карда пулҳоро сарф кардан гирифт. ҷавонӣ аҷоиб давраест. худписандӣ ва мағрурӣ карда баъзе ҷавонҳо қарз мегиранд. охир қарз ин чоҳ аст. ба чоҳ даромадан осон, лекин охир баромаданаш хеле душвор аст ку. албатта ман тарафдори қарзгирии ҷавонон мебошам, ки бо ман бо маслиҳат ба шахсони бобарор, бо таҷрибадорон қарз гирифта ба як мақсади муайяне ояндаи маълум сарф мекунанд ва фоида мегиранд. худи ман ҳам қарз гирифта бори аввал фоида гирифта будам. ту бисёр чизҳои наверо ба ман гуфтӣ, гуфт Радон. лекин ту ба ман бигӯ, ки ман ба шавҳари хоҳарам чӣ кунам? ба ман чӣ маслиҳате дода метавонӣ? хоҳари ту зани бисёр ҳам оқилаву хуб аст. ман ӯро ҳурмат мекунам. агар шавҳараш ба пеши ман омада қарз мепурсид, ман аввал аз вай мепурсидам, ки ту бо ин пул чӣ кор мекунӣ? агар гӯяд, ки зару зевар, ҷавоҳирот оварда мефурӯшам, ман боз мепурсидам, ки оё ту аз қонуну қоидаҳои савдо бохабар ҳастӣ? оё ту медонӣ, ки аз куҷо бо нархи арзон молро гирифта дар куҷо онро фурӯхтан лозим? оё шавҳари хоҳарат ба ин саволҳои ман ҷавоб дода метавонад? не, наметавонад. вай баъзан ба корҳои ман ёрӣ мерасонад ва ман медонам, ки ин хел бошад. ман ӯро хуб медонам. ин хел бошад. ман ба вай мегуфтам, ки ин хаёли хом аст. тоҷир бояд кори худро нағз донад. барои ҳамин ҳам ман ба ӯ қарз намедиҳам. вале агар ӯ гӯяд, ки ман ба савдогарӣ ёрӣ додам, кори онҳоро дидам, ман метавонам ба Смирну раваму аз он ҷо ба нархи арзон қолинҳои зеборо оварда ба сарватмандони Бобул фурӯшам ва бо нархҳои баланд ва фоида гирам. он гоҳ ман ба ӯ пул медодам ва ба шарте, ки дар вақташ баргардонад. вале вай мегӯяд, ки ман чизи ба гарам мемондагӣ надорам. ман одами обрӯманд мебошам ва ба қавлам вафо мекунам. ин дуруст аст, вале барои ман ҳар як танга хеле қимат меистад. агар дар роҳ ба ту розанҳо ҳуҷум карда пул ё молатро гиранд, чӣ мешавад? дидӣ, Родан, тиллоро эҳтиёт кардан зарур аст, вале албатта корҳои хайрияро низ кардан шарт ва зарур аст. афтодаеро бардоштан лозим, ба мушкилии корафтодаеро осон кардан лозим. ба ҷавонон барои ба кор сар кардан ёрии амалӣ додан лозим. вале ёрӣ набояд он хел шавад, ки ман таърихи барзагову харро гуфта додам ку. медонӣ, Радан, маслиҳати ман ҳамин, ки тиллоятро ба худат мондан гир, зеро ин моли ҳаққу ҳалоли худат мебошад. бар ивази меҳнатат гирифтаӣ. агар ту боварӣ ҳамин комил дошта бошӣ, ки тиллоятро ба ҷои амиқе маблағгузорӣ намуда 3 баробар фоида мегирӣ, амал кун. худи ман тарафдори бекор хобидани тилло намебошам, вале ҳамчунин зидди сарфҳои оқибаташ номаълум ва нодуруст мебошам. Матон аз Радон пурсид: ту чанд сол аст, ки ҳамин хел лоиҳакашӣ мекунӣ? 3 сол боз, гуфт Радон. чӣ қадар маблағ ҷамъ кардаӣ? ҳамагӣ 3 тангаи тилло. маълум аст, ки ту худ давоми ҳар сол аз бисёр харидҳою дилхушиҳоят даст кашида ҳамагӣ 1 тангаи тиллоӣ ҷамъ оварда тавонистию халос. ҳа, дуруст ҳамин хел шуд, гуфт Родан. ин хел бошад, барои 50 тангаи тилло бояд ту 50 сол заҳмат кашӣ. ҳамин хел? пурсид Матон. ҳа, ҳамин хел, гуфт Радон. акнун фикр кун, ки оё хоҳари ту
ҳамин маблағи 50 солаи бо арақи ҷабин ёфтаи туро ба шавҳараш доданаш дуруст аст? ва фикри ман ва ту маслиҳат ҳамин ки беҳтараш ту ба назди хоҳарат рав. гӯ ки хоҳари азиз, ман 3 сол аз субҳ то шом кор кардаму ҳамагӣ 3 танга оқибандоз карда тавонистам. ту хоҳари азизи ман ва дилу ҷигари ман ҳастӣ. дӯстдоштаи ман мебошӣ. ман мехоҳам ки шавҳари ту низ сарватманд шавад. агар шавҳарат нақшаи дар куҷо истифодабарии пул ва гирифтани фоидаро ба дӯсти ман Матон нишон диҳад ва агар дӯсти ман нақшаи ӯро писандад ба ӯ маъқул шавад ва маъқул шуморад, ман ба хурсандӣ ҳамаи маблағҳоро медиҳам, то ки шавҳари ту аз он истифода кунад ва бо ҳамин кордонию ӯҳдабароии худро нишон диҳад. рафта ана ҳамин гапро ба хоҳарат бигӯ. агар инсони пок бошад, албатта барои маслиҳат ба назди ман меояд шавҳараш. вале агар ки наояд, пас дон ки ҳамаи ваъдаҳои баргардондани пул ҳамаш ҳавои даҳан аст ва ин ваъдаҳо як пула ҳам арзише надорад. ман имрӯз тиллои зиёд дорам ки аз худам зиёдатӣ аст. мехоҳам ки шахсони ӯҳдабаро ин тиллоҳоро аз ман гирифта фоида гиранд. аммо ин маънои онро надорад ки ман тиллоямро ба ҳар каси ростомада додан гирам. ҳаргиз ин тавр нест. охир ман барои зиёд шудани тиллоҳоям бисёр азоб кашидам. аз баҳри бисёр дилхушиҳо гузаштаам. ана барои ҳаминам пеш аз он ки ба ягон кас додани тилло, ман кафолати пурра баргаштани онро дида мебарам. ана баъд тиллоро медиҳам. агар шубҳае пайдо шавад ё гарав ё кафолат набошад, ман ба ягон кас тилло намедиҳам. родан, ман ба ту баъзе сирру асрори ин сандуқамро гуфта гузаштам. ҳозир ту дар дастат тилло дорӣ. метавонӣ кор фармуда соҳиби тиллоҳои зиёде шавӣ. агар оқилона, хиратмандона маблағгузорӣ кунӣ, тиллоҳоро ҳифз намоӣ, чун ман пулдори калон, сарватманд мешавӣ. агар сустӣ кунӣ, корҳои нодуруст насанҷида кунӣ, пас пушаймонӣ мешавӣ. ту ин тиллоятро чӣ карданӣ ҳастӣ? нигоҳдоштанӣ, гуфт Радон. фикри оқилона. оё тиллоятро ба шавҳари хоҳарат дода аз он фоида гирифтан мумкин аст? не, метарсам ки вай ба тилло сарукорӣ накардааст. дуруст. вале ба фикрам агар ба хоҳарат ёрӣ доданӣ бошӣ, бояд дигар роҳҳоро интихоб кунӣ. роҳҳои мададрасониро фикр карда бароӣ. ҳаминро аз хотир набарор ки тилло дар дасти одамони бетаҷрибаи нодон дер намеистад. акнун ки ту тиллоро бо худ дорӣ, чӣ кор кардан мехоҳӣ? ман мехоҳам ки тиллоҳои ман фоидаҳои бисёре биёранд, гуфт Радон. боз оқилона сухан кардӣ, гуфт савдогар. агар тиллоро оқилона истифода барӣ, сарватат зиёд мешаваду сарватманд мешавӣ. ту суханҳои бекорхӯҷаҳою хаёлпарастону ба суханҳои онҳо бовар накун. онҳо дар муддати кӯтоҳ соҳиби даромади калон шудан мехоҳанд. онҳо қоидаду қонунҳои бозорро намедонанд. бигузор даромадат, бигузор мунтазам оҳиста оҳиста зиёд шавад, лекин доимӣ бошад, то ки то охири умрат басанда бошад. ба шахсони таҷрибадору хиратманду бобарор дӯстӣ кун. аз онҳо омӯз. тиллои ту ва маслиҳати онҳо бо ту даромади хуби зиёде меорад. баъзе фарзандон аз мероси падарони худ, бобоҳои худ дуруст истифода намебаранд. тиллоҳои падаронро ба сарфи қарзҳои беҳуда сарф мекунанд. харҷу сарфҳои баҳудаву беҳуда мекунанд. вақте ки Родан барои маслиҳатҳо ба савдогар миннатдорӣ карду, вай гуфт: 50 тиллои тӯҳфаи шоҳ ба ту оғози сарватҷамъкунии ту мешавад. фикр кун ки ҳар маслиҳатҳои хом гӯш накун. дуруст маблағгузорӣ кун. ҳамин сандуқи манро ҳеҷ гоҳ аз хотират набарор. агар ба пурра баргаштани пулат боварият наояд, ягон тин ҳам ба ягон кас надеҳ. агар боз маслиҳат зарур шавад, ба пеши ман омадан гир. ман
با خوشنودی با دل و جان به تو میدونستگیم رو میفهمونم و مصلحت درست میدیم. منه نگاه کن که من در روی سرپوش صندوق چی را نوشته ماندم. کمی احتیاطکاری به مورد بهتر است از پشیمانی کلان. دیوارهای بابل. افسر پیرکی بنظر نزد پاسبانهای دروازه کلان قلعه ایستاده نظارت و هم راهبری میکرد. دشمن هجوم میکرد ولی لشکر بابلیان مقابلت سختی نشان میدادند. از نگاه داشته توانستن آنها آینده ساکنان و این شهر عظیم وای و بدولت وابستگی داشت. قشونهای اساسی بابل همراه شاه به سفر کلان به شرق رفته بودند. از همین سبب در حمایه بابل قوه‌های کمی قشونها مانده بود. یک باره از طرف شمال اسیرها به بابل هجوم کردند. اکنون از دیوارهای بزرگ بابل وابسته بود که این شهر را آیا حمایه کرده ممکن یا نه. به نزد بنظر ساکنان شهر پیهم آمده از رفت محاربه آگاهی یافته می‌خواستند. بعد 3 روز جنگ یک باره دشمن قسم اساسی قشون را برای به دست آوردن همین دروازه دیوار روانه کرد. جنگ شدید دوام میکرد. بابلی‌ها قهرمانانه محافظت میکردند. بنظر پیرکی انا در همین لحظه های دشوار در همین جا بود. تاجر کهنسال و پیش او آمده پرسید: به من راستش را گوی، دشمن در آمده نمیتواند. آخر درست فهمان. آخر پسران من همراه شاه رفتند و مرا کی حمایه میکند؟ ما خیلی پیریم، خودمان را محافظت کرده نمیتوانیم. نخود ما مریم، نخود دشمن به شهر درآید. وزنین شو، آرام شو، موسفید نیک، نترس. دیوارهای بابل همه را حمایه میکند. دشمن را در آمدن نمیماند. رو، عائلت را آرام کن. از تیرهای دیدو احتیاط شو. وقتی که موسفید رفت به جای او یک زن با کودکش آمده پرسید: ای جنگاوری دلیر، و من گو چی نویگری است؟ شوهرم تیر خورده تب دارد، لیک میگوید که یراق بیار، من به جنگ میروم. رو به خانه‌ات خواهر عزیز، دلپور باشید. دیوارهای بابل به قوتند، هیچ دشمنی در آمدن نمیماند. بنظر به جنگاوران راه گشوده داد. همین وقت به نزد و یک دخترچه مایده که آمده پرسید: به من بگو ای جنگاور عمک، من صداهای جنگ و توپ را شنیده ایستادم. آیا ما بی خطر بوده میتوانیم؟ من میترسم آیا دشمن زیر کرده نمیداره؟ مادرم، دخترچه‌ام و کودک نوزاد ما پریشان، چیکار کنیم؟ نترس مایده یک، این دیوارها هیچگاه دشمن را در آمدن نمیمانند. رو مادرت و اهل عائلت را دلپور کن. این دیوارها را 100 سال پیشتر ملکه سمیریده برای حمایه اهل شهر سازانده است. در این سالها عموما به یگان لشکر میسر نشده است که این دیوارها را رخنه کنند. رو به اهل عائلت فهمان که دیوارهای بابل آنها را حمایت کرده میتواند. بنظر همه ساکنان و جنگاوران را روح بلند میکرد. 3 هفته و 5 روز جنگ سخت دوام کرد. خون بسیار ریخته شد. تلفات گران بود. شب پنجم یک باره غلغله جنگ پستر شد. شعاعهای آفتاب سپیدن چنگ و گرد ارتش عقب رونده دشمن را معلوم میکرد. صدای بلند و خرسندانه جنگاوران از بالای دیوار نشانه غلبه بر دشمن بود. ساکنان به کوچه ها برآمدند. بعد غم و غصه چند هفته اینه صدای شادی و نشاط بلند شد. همه خرسند، همه با غلبه شاد بودند. دیوارهای بزرگ بابل بار دیگر پرقوتی خود را اثبات کردند. آنها همه بایگری و مردم ثروتمند بابل را از دشمنانشان ایمن داشتند. ملک بابل عصرهای از همین خیر شکوفایی داشت، زیرا دیوارهای با قوت آن را حمایه میکردند. همین دیوارهای بابل مثال برجسته حمایه ساکنان میباشد. این را انسان از طبیعت گرفته است، یعنی باید همه وقت درباره حمایه خود را تامین نمودن، فکر کردن، اندیشیدن لازم است.
имрӯзҳо аз бисёр офатҳо тоҷиронро суғуртаҳо маблағҳои пулӣ дар банкҳо буда ва маблағгузории дилпурӣ оқилона ҳимоя мекунад. тоҷире аз Бобул ки ба хариду фурӯши шутур машғул аст. одам агар ҳар чӣ қадар гурсна монад, ақли вай тезтар кор мекардааст. Таркат писари Азур дар ду шабонарӯзи охир вай ҳамагӣ 2 дона анҷир аз болои девори бегона гирифта хӯрда буд, вале соҳиби боғ бохабар шуда ӯро ронд. вай ба бозор омада мехост тезтар ягон шиносеро ёбаду аз ӯ каме пул гирад ва ягон чӣ хараду хӯрад. ҳамин вақт ба Дебазир рӯбарӯ омад. вай ба Дебазир аз Дебазир метарсид, зеро аз вай борҳо қарз ба қарз пул гирифта онро дертар бармегардонд. ҳа Таркат, ман туро кофта гаштам. канӣ ба ман қарзи моҳи гузашта гирифтаатро биёр. 2 тангаи нуқраӣ ва 2 тангаи биринҷиро баргардон. ба ман ҳозир ин пулҳо хеле заруранд. мебахшед, вале ман ҳоло пул надорам. набошад ёфта де. кор кун. охир ман ба ҳурмати дӯсти падари кӯҳансолат буданам ба ту қарз додам. инҷо биё, ман гуруснам, ба ту вақти хӯрокхӯрӣ суҳбат мекунем. инро гуфта онҳо ба ошхона даромаданд ва ба як кунҷи он ошхона нишастанд. медонӣ, ман ба ту як воқеаро нақл мекунам. ҳамин вақт хоҷаини ошхона омад. Дебазир ба вай фармуд ки гӯштбидён, сабзавот ва барои худаш бисёртар биёрад, зеро ман гушнаам, гуфт вай. барои ана ин дӯсташ, гуфт Дебазир ба Таркатро нишон дода. як кӯза оби хунук биёр, ҳаво гарм. Таркат бисёр ғамгин шуд, зеро гурусна буд. нахост фақат об хӯрад. медонӣ, ман ба қарибӣ нақли як сайёҳро шунидам ки аз Урфа баргашта буд. дар бораи як бое гуфт ки санги аҷоибе доштааст. агар ба он нигоҳ кунӣ, дунё ба назарат ба дигар ранг менамудааст. ту чӣ мегӯӣ Таркат? оё ҳамин хел мешавад? намедонам, гуфт Таркат. аммо ман медонам, гуфт Дебазир, чунки худам дунёро дигар хел дида будам ва дар ҳамин бора ба ту гап мезанам. ҳама гирду атроф нишастагон ба онҳо наздиктар нишастанд, зеро нақли Дебазирро шунидан мехостанд. ғорат кардем ки тиллои зиёде дошт. мо аз ҳисоби ғаниматҳои гирифтаамон дар Гинир хуб айшу нӯш кардем. дафъаи дигар кори роҳзаниамон омад накард. аз тарафи посбонон сардори мо кушта шуданд. боқимондаҳоро дошта ба Дамаск бурданд, ҳамчун ғуломҳо бурда фурӯхтанд. манро ба 2 тангаи нуқра як бой харидорӣ кард ва ба назди 4 занаш ба хидматгорӣ спорид. зани калонии бой Сира аз ман пурсид ки оё ман шутур рондану ба шутур нигоҳубин карда метавонам. ман гуфтам ки ҳамаашро хеле хуб медонам. хоҷаин маро ба хизмати зани калонияш Сира супорид. ман ба шутурбонӣ сар кардам. фурсати қулайро ёфта ба Сира саргузашти худамро пурра гуфта додам ки ман ғулом нестам, фарзанди шахси мӯътабаре ҳастам. Сира ҳам ба ман тақдири худашро гуфта дод. баъд Сира гуфт ки ту дар ватан қарз гирифта гурехта, имрӯз ҳам барои баргардондани қарзҳоят ягон чора намебинӣ. охир ман ғуломам, чӣ гуна чора бинам, чӣ кор кунам? гуфтам ман. ту мардӣ, роҳашро биёб, гуфт Сира. ту агар ҳамин хел тарсончак бошӣ, гуфт Сира, ғулом мондан мегирӣ. ман хеле фикр карда мондам. як рӯз Сира гуфт ки модараш бемор шудааст ва ба диданаш меравем. бо 2 шутур борҳои лозима, об, хӯрокворӣ бор карда ба роҳ баромадем. вақте ба хонаи модараш омадем, Сира гуфт: мана вақташ расид. ту ин шутурҳоро бо бораш гирӯ ба ҷои даркорият рав. гурез. ман ба шавҳарам мегӯям ки ту шутурҳоро дуздида рафтӣ. дар ин халта сару либосҳо ҳаст. гирифта пӯш, то туро ҳеҷ кас нашиносад. ту гурез. шумо дили бузург доред, гуфтам ман. ба ман ёрии бузурге калоне кардед.
من میخواستم شما رو خوشبخت گردانم. نه گفت سیرا، تو به راه خودت رو، خدا تو را نگهبانت باشد. من به راه برآمدم. همین خیل 9 شب و 9 روز راه رفتم. بعد خسته شده در جای خواب رفتم. خیلی مانده شده بودم. خیلی فکر کردم و قرار دادم که به بابل برمیگردم، قرضها را صاف میکنم و آسوده حالانه زندگانی میکنم. در این بیابان بیکس مردن نمیخواستم، بی آب و بی خوراک عذاب کشیدم، ولی قرار دادم که مبارزه میبرم. من به قرار قطعی آمده از جای برخستم. شترها را به راه درآورده به طرف شمال راه گرفتم. من به جای آبدار آمدم. بعدتر به باغدارها و میوه‌زارها آمدم و سراغ کرده راه بابل را یافتم. آمده قرضهایم را صاف کردم. به حیات آسایشته برگشتم. آبروی اعتبار یافتم. کنی تو چی میگویی ترکت؟ آیا تو قرضهایت را برگرداندنی هستی؟ به قطار شخصانی به حرمت و باورار گذشتنی هستی یا نیستی؟ آیا حیات آسوده خوش را نمیخواهی؟ تو چشمان مرا باز کردی، گفت ترکت. بعد من به بابل آمدم و به نزد شخصانی که من از آنها قرض گرفته بودم رفتم و عرض گفته وعده کردم که البته قرضهایشان را برمیگردانم. به من بسیاری ها دست یاری دراز نمودند. از آن جمله متان به من راه نجات را نشان داد. وی مرا به پیش مویسفید نیبتور روانه کرد که گله شتر را با سفارش شاه می آورد. من با نیبتور همراه کار کرده همه قرضهایم را صاف کردم و به قطار آدمان به حرمت در آمدم. دیبازیر از نو آشپز را نزد جیب زده این دفعه هم برای خود هم برای فرزند دوست خودش یعنی ترکت خوراک فرمایش داد. انا همین است حقیقت کار دیبازیر. اگر با دل پر و امید کامل حرکت کنی البته همیشه به مقصد میرسی. تختچه سفالین از بابل. کالج سویتنای شمالی، University نوتینگهام، نیویورک، گرند نوتینگهام، 21 اکتبر سال 1934 با پروفسور فرانکلین کالدوئل سردار اکسپدیسی علمی بریتانیا خیلا مسنتانیمیا. پروفسور محترم، 5 عدد تختچه های سفالی که از بابل یافته گسیل کرده بودید به ما آماده رسید. من خیلی خوشبختم که چند ساعت برای خواندن این نوشتجات ها صرف کردم. عرض که بعد پره تحلیل و ترجمه نمودن و شما نوشته سادم. شما از نوشته های این دستخط ها که به تمدن کهنه قائل خواهید شد بسیار فکر میکردن که این همچون نقل های 1001 شب است، ولی وقتی که آید مسئله های دیبازیر که قصددار بود به اختیار فکر میکنیم که 5000 سال پیش هم دنیا قریب که دیگر نشده است. عجایباتش آن است که من که پروفسور کهنسال این که سالهای دراز به همین خیلی نوشتجات ها سر و کار دارم و تجربه کلان زندگی دارم خیلی حیران شدم که از روی دستخط ها چخیل این پیرمرد به همه آیدی سری وقت برگرداندن قرض ها و جمع نمودن ثروت را تاکید می نموده. ما با خانم ایرس باری این نشاندادهای را تجربه کردیم و باوری داریم که نتیجه خوب به دست میاریم و شما موفقیت های زیاد در این کار نیکتان خواهانم. من همیشه برای یاری دادن تیارم. با احترام آلفرد شروسبری، دپارتمنت آرکئولوژیا. تختچه رقم 1. من دیبازیر که از غلامی سوریه برگشته آمدم به خود قرار دادم که همه قرضهای خود را پره برمیگردانم و به قطار شخصانی به حرمت و به وجدان بابل می‌درایم. میخواهم که از روی مصلحت دوستم متان از قرضدار به صف شخصانی باورار گذارم. نقشه که من کشیدم از 3 مقصد عبارت است. 1. من باید درباره آینده درخشان اندیشه کنم. برای این من باید از 10 یک حصه درآمدم را ذخیره نمایم. متان
بیهوده هم نمیگوید. شخصی که طلا و نقره برای آینده جمع میکند اویلداری عالی جناب و حقیقتا هم وفادار شاه می باشد. شخصی که در همیانش چند تنگه میسین دارد آن شخص بیطرف به عائله و شاه است. شخصی که عموما تنگه ندارد نسبت عائله خود بیرحم می باشد. انا برای همین هم شخصی که باقرار شدن میخواهد باید که همیشه در همیانش طلای و نقره داشته باشد. دلش به اهل عائله‌اش مهربان است و به شاه صادق و وفادار میماند. دوم، من باید همسرم را که برای برگشتنش خرسندانه راضی شد همه طرفه خواهش‌هایش را تامین نمایم. متن میگوید که مهر و محبت به همسر قوه و الهام میبخشد برای اجرای مقصدها. انا برای همین هم من از 7 حصه درآمدم را به آبادی خانه و درمان، سر و لباس و خوراک و دیگر چیزهای ضروری عائله‌ام صرف خواهم کرد. ولی ما همیشه نظارت سخت میبریم تا که خراجاتمان نسبت درآمدمان زیاد نشود. من باید در دایره معین کرده خود در نقشه کشیده خودم خراجات کنم. این است نقشه باقرار من. تختچه رقم 2. سیوم، من نقشه کشیدم که از 2 حصه درآمدم را برای پوشاندن قرض‌ها صرف کنم. من باید حق و حلال برابر تقسیم کرده حرکت میکنم که در مهلت معین شده پره قرضم را صاف کنم. حاضر من نام شخصانی را که به من قرض دادن می نویسم. فرخ، بافنده 2 تنگه نقره، 6 تنگه میسین. سینجر استا 1 تنگه نقره. احمر دوستم 3 تنگه نقره، 1 تنگه میس. زنکر دوستم 4 تنگه نقره، 7 تنگه میسین. اسکدریس دوستم 1 تنگه نقره، 3 تنگه میس. دیاربکر دوستی پدرم 4 تنگه نقره، 1 میسین. الکخوت صاحب حولی 14 تنگه نقره. متان 9 تنگه نقره. بیرژیک دیقان 1 تنگه نقره، 7 میس. دیگر نافهما برقرار کردن نشد. تختچه سیوم، و همین این شخصان من همگی 119 تنگه نقره و 140 تنگه میسین باید سپارم. قرض دارم. انا برای همین قرض ها من در جوانیش شهرم را ترک نمودم و همسرم را به خانه پدرش رفته بود. از این خیلی هم عذاب کشیدیم و حتی غلام شدم و انا امروز به متان فهمانیده راه فهماندم و وی راهی درست را نشان داد. من به نزد همه آنهایی که به من قرض داده بودند رفته عرض گفتم و وعده کردم که کار کرده تا تین آخرین همش را برمیگردانم. احمر دوستی من به گپ‌های من خنده کرد. بیرژیک دیقان خواهش کرد که اول تیسر پول او را برگردانم. ارکخت به من دوغ زده ماند. دیگران همه راضی شدند. من به راه درست برآمدم، زیرا برگرداندن قرض بهتر است از گریخته گشتن. تختچه رقم 4. من خیلی سخت کار کردم. همسرم همیشه مرا طرفداری نموده روح بلند میکرد. من در این ماه 19 تنگه نقره از حساب خرید و فروش شترها کار کردم. این مبلغ را من از روی نتیجه کشیدن تقسیم کردم. از 10 1 حصه‌اش را ذخیره نمودم برای آینده. 7 حصه‌اش را برای زندگی صرف کردیم و 2 حصه‌اش را برای قرض‌ها دادم. احمر را نیافتم. پول را به همسرش دادم. بیرژیک پول را گرفته از خرسندی دستی مرا بوسید. الکخد پیر گفت که هرچه تیزتر باقی مانده‌اش را هم داده صاف کنم. دیگر همه من را تعریف کرده تشکر گفتند. در آخر ماه قرض من 4 تنگه نقره کم شد. حتی 2 تنگه میسین زیادتی کرد. من بسیار خرسند بودم. من باز آخر ماه دیگر من 11 تنگه نقره کار کردم. باز مثل پیشتری این مبلغ را به حصه‌های برابر تقسیم کردم. میبینم که قرض‌ها را قدر امکان دادم. همه راضی. باز آخر ماه دیگر شد. این ماه به من آمد کرد. من 42 تنگه نقره کار کردم. 1 حصه‌اش را برای ذخیره‌های آینده گرفتم. چیزهای به زندگی ضروری را گرفته ماندم. ما نقص خوردیم.
من 8 تنگه نقره را برای قرضهایم برگرداندم. همه راضی، همه خرسند بودند. من از نقشه کشیدن بسیار خرسند بودم، زیرا هم زندگی اویلوی و هم کاری من کم کردن قرضها خیلی پیش رفت و باز در همیانم 21 تنگه نقره برای آینده. این بختی بلند است. آخر همش مبلغ خودم کو. اکنون من با چشم آدمان بی هراس نگاه میکنم کو. با سری بلند میگردم. همسرم عاقلانه روزگار را پیش میبرد. ما خرسند و خوشبختیم. نقشه من عالی جناب و ناتکرار و بی‌بها میباشد. از روی آن من غلام شخصی آزاد شدم. تختچه پنجم. من امروز باز ماه پر شد. من چند وقت است که ننوشتم. امروز 12 ماه پر شد و من باید نویسم، زیرا امروز من تماما پرره همین قرضهایم را صاف کردم. ما با همسرم این روز نیک را خیلی عالی جناب قید میکنیم. ما با مقصد رسیدیم. آخرین دفعه قرضپاری من هیچگاه از خاطرم نمی رود. احمد برای تندیش از من عرض پرسید و گفت که تو دوستی بهترینم هستی. الخخود باشد. گفت که تو یک وقتا ملایم و نادان بودی، اکنون تو همچون برنجی استوار شدی. با تو کدام وقتی که پول درکار شود و پیش من بیملال آمدن گیر. بیا. مناسبت آدمان با من تماما دیگر شد. همسرم باشد بی‌حد مهربان شده بود و با من افتخار می‌نمود. من از نقشه کشیدن بی‌حد منت دارم که با آن من راهی برار و آمد را یافتم و از غلامی من را انسانی آزاد گردانید و امروز من به خود مبلغ زیاد دارم. قرض ندارم. با سر بلند و روی سرخ زندگی دارم. این نقشه را من به همه شخصان که میخواهند باورار شوند در زندگی راه خود را یابند توصیه میدهم. حیات دوام کرد ایستاده و ایمانی کامل دارم که نقشه ترتیب دادن من را ثروتمند و خوشبخت میگرداند. کالج سویتینا نوتینگهم، Universitet نیویورک ترنت کاتینگهم نوتینگهم، 7 نوامبر سال 1936 با پروفسور فرانکلین کالدوئل، سردار اکسپدیسی بریتانیا خیلی میسنوتا میا. پروفسور محترم، اگر در وقتی کافتوکاوهای آینده خرابه های بابل و شما روحی موسفید دوبازیر سوداگر شترها واخورد، به او گوید که نوشتجات های در تختچه های سفالی نوشتهش به او برای این به او منتداری زیاد از نام گروه پروفسوران انگلیا. یاد دارید 1 سال پیشتر من به شما نوشته بودم که ما با خانم شروس برن از روی نقشه نشان داده او کار کنیم و قرضهایمان را صاف کرده قدر امکان ثروت جمع کنیم. ممکن شما از حالت وزنی مولوی ما را پی برده باشید که ما از همه حتی از نزدیکانمان هم روز کرده بودیم. قرضهای کهنه ما را بسیار افسرده خاطر میکرد. ما هر یک تنگه را شیلینگ را که هم صرفه میکردیم. ما با دیگر خانه ارزانتر کوچیده رفته نمیتوانستیم، زیرا قرض خانه کهنه را داده نمیتوانستیم. همین خیل شد که وضعیت را دیگر تغییر داده نمیشود. انا همین وقت با امر تقدیر ما با نقشه تاجر بابلی شناس شدیم و خواستیم از روی همین نقشه عمل کنیم. ما در حال روی خط همین آنهایی که ما از آنها قرضدار بودیم ترتیب دادیم و من به نزد هر یکی آنها رفته عرض خودم را گفتم و فهمانیده دادم. موافق این نقشه من در 2 سال پرره همه قرضها را صاف کرده می شوم. ما قرار دادیم که از 10 یک حصه درآمدمان را ذخیره میکنیم، 2 حصه به قرض و 7 حصهش برای به زندگی. ما قرار دادیم که از بهر بعضی چیزهای قیمت برویم، مثلا چای ارزانتر نوشیم. همین خیلی ما همه صرف و خراجات را به ترتیب آوردیم. جمع کردن مبلغ این خیلی شوق‌آور است. ما الکی از حساب مبلغ جمع آوردهمان برای مبلغ گذاری روانه کردیم. امید آن داریم که ذخیره ما به فایدهش زیاد شده است و بعدی از کار رفتن آینده نیک ما را انتظار است، زیرا ما با نیت آینده ذخیره نمودیم. وقتی که ما قرضهای ما را پوره صاف کردیم، آنگاه ما برای سیر و سیاحت مبلغ جدا خواهیم کرد.
ана барои ҳамин ҳам миннатдории шахсии ман ба тоҷири Бобул ки моро наҷот дод, вай ки худаш ҳамин инро аз сар гузарондааст, хеле оқилона ба тахтачаҳои сафолин навиштааст. ҳамаи ин тахтачаҳои сафолин, ин номаҳои бебаҳои гаронбаҳои ӯ барои ҳамаи наслҳои оянда аст. аҷоиби ин сафолпораҳо ки таърихи 5000сола доранду маслиҳатҳо имрӯз ҳам зарурӣ ва истифодашавандаанд ва моҳияти худро тамоман гум накардаанд ва барои наслҳои насл хизмат хоҳанд кард. Бо эҳтиром, Алфред Шрутсберг. Шахси хушбахт аз Бобул. пешпеши корвон бо такаббур шарру нада тоҷир аз Бобул мерафт. вай бо сару либосҳои қиматбаҳо зебо буд ва аспҳои зеборо дӯст медошт. дар тан либоси қиматбаҳо бо аспи тезгарди зебои арабӣ савор буд. роҳ аз Дамаск то Бобул хеле дуру дароз буд. роҳзанҳо буданд, вале вай аз онҳо наметарсид, парвое надошт, зеро посбонҳои бақувват дошт. дили ӯ аз ҳамсафаронаш Хадан Гул, набирии ҳамкораш Арад Гул, дӯсташ парешон буд. вай мехост ки ба ин ҷавон некие кунад, зеро падараш ҳама молу мулки бобояшро сарфу харҷ карда шуда буд. Хадан Гул пурсид: туро чӣ лозим буд ки ба ин дуриҳо сафар кунӣ? аз ҳаёт лаззат барам. гуфт шарру нада: агар ту ба ҷои ман мебудӣ чӣ кор мекардӣ? пурсид вай. ман сару либоси қиматбаҳо мехаридам, шоҳона зиндагонӣ мекардам, гуфт Хадан Гул. ҳарду баробар хандиданд. бобоят ин хел набуд, ба ту монанд набуд, зару зеварҳоро ба дастонаш намекард. ту боши дастҳоятро бо ангуштарию дастпонаҳо пур кардӣ ку. акнун чӣ хел кор мекунӣ? пурсид шарру нада. корро бояд хизматгорон кунанд, гуфт Хадан Гул. шарру нада лаби худро газида хомӯш монд. баъди дамгирӣ дар пеш водии сабзу хурраме намудор шуд. мана водиро мебинӣ? баъди ҳамин водӣ Бобул бо деворҳояш наздик мешавад ва намоён мешавад. агар чашми ту дурбин бошад, ту бояд қасри Валро ҳам дида метавонӣ. пешаш оташи доимӣ фурӯзон аст. магар Бобули овозадор ҳамин аст? ва дар ҳамин Бобул бобоям ба сарватҷамъкунӣ сар карда буд. ҳа, агар ӯ зинда мебуд, мо ин қадар азоб намекиштем, гуфт Хадан Гул. ту ва падарат кори бобоятро давом диҳетон, гуфт шарру нада. не, мо наметавонем. мо сирру асрори сарватмандшавӣ, сарватҷамъкуниро намедонем, гуфт Хадан Гул. шарру нада ҳеҷ чиз нагуфту аспашро пештар ронд. аз паси ӯ корвон ба пеш ҳаракат кард. онҳо ба қарибии заминҳои деҳқонон расиданд. дар замин 3 нафар деҳқонон бо барзагоҳҳо шудгор мекарданд. вай баргашта ба ҳамроҳонаш гуфт: ҳамин деҳқононро ман медонам ки 40 сол боз инҷоним дар ҳамин замин кор мекунанд. ман онҳоро дида будам. ҳамин вақт дар пеши назарам чеҳраи пуртабассуми дӯсташ Арад Гул пайдо шуд. ман чӣ кор кунам? чӣ тавр, чӣ хел ба ин ҷавон наберааш, ки ӯ зиндагии зеборо орзу дорад, ёрӣ расонам? ин ҷавон бошад, кор кардан намехоҳад. ман бояд ба хотири дӯстам шодравон Арад Гул ба ин ҷавон, яъне ба наберааш роҳ нишон диҳам, ӯро ба роҳи дуруст равона созам. ва ба сараш нақшаи зарурие пайдо шуд ва қарор дод ки аз рӯи он амал кунад. ба ҷавон муроҷиат кард: оё ту донистан мехоҳӣ ки ману бобоят чӣ тавр карда якҷоя кор карда сарватманду ба давлат шудем? ҳа, хоҳиш мекунам, ба ман чӣ хел кор карданро ва ҷамъ намудани тиллоро нақл кунед. ин ба ман
лозим аст. Ин ба ман хеле ҳам зарур аст, гуфт ҷавон. Шаҳрро нада, давом дод. Мо ҳам ҳамин хел шудгор мекардем. Магар бобоят дар бораи ғулом будани ман ба ту ягон чиз нагуфтааст? бобоят одами хирадманду бузурге буд. ӯ ҳама сирру асрорро нигоҳ дошта метавонист. оё ба ту ҳам бовар кардан мумкин аст? пурсид Шаҳронада аз набераи дӯсташ. рост ба чашмони ҷавон нигоҳ карда истода. ҳа, метавонӣ ба ман ҳам бовар кунӣ. ва Шаҳронада ба нақд сар кард. ин ҳамааш ба сабаби қиморбозӣ ва пивохӯрӣ сар шудааст. бародарам бо дӯсташ ҷанҷол кард ва падарам маро ба хизмати ҳамсари дӯстам супорид. вай зан бошад, маро ба ғуломӣ фурӯхт. чӣ хел шармандагӣ, беинсофӣ, ноҳаққӣ, беадолатӣ. акнун гӯй ки ту чӣ хел озод шудӣ? пурсид ҷавон. кӯтоҳи гап ҳамин ки манро дар бозори ғуломон ба фурӯш монданд. як мард маро харида ба хонааш бурда ба кори нонпазӣ супорид. ҳар рӯз то нисфирӯзӣ мо нон медодем. баъди нисфирӯзӣ дам мегирифтем. ман ба хоҷаинам таклиф кардам ки агар иҷозат диҳад, ман баъди нисфирӯзӣ нонпазаму дар бозор бурда худам фурӯшам. хоҷаин хеле хурсанд шуда ваъда дод ки ба ман аз чор як ҳиссаи даромади ҳаррӯзаро медиҳад. рӯзи аввал ман бо як азобе нонҳоро фурӯхта пулро ба хоҷаин додам. хоҷаин бисёр хурсанд шуду ҳаққи маро дод. ман аз хурсандӣ намедонистам дар чанд сол барои худ озодиро харида гирам. акнун ҳар рӯз ман ба савдо мерафтам, ба умед кор мекардам ва албатта харидорони доимӣ пайдо карда будам. байни онҳо бобои ту Арад Гул ҳам буд. вай қолинҳо мефурӯхт. ҳар рӯз аз ман 2 нон мехарид ва бо хизматгораш мехӯрд. боре бобоят ба ман гуфт: нонҳои ту ба ман хеле маъқуланд, вале боз ҳам маъқултар рафтору кирдори ту ки чӣ хел мол мефурӯшӣ. ту бо ин ҳаракатат, бо ин рафтору кирдорат албатта ба мақсадат мерасӣ. ин суханҳо ба ман таъсири калоне карданд. моҳ ба моҳ даромади ман зиёд мешуд. меҳнат дӯсти ҳақиқии ман буд. ман шабу рӯз меҳнат мекардам. барои чӣ ту ин қадар зиёд меҳнат мекунӣ? боре пурсид Арадгул. ман ҷавоб додам ки мехоҳам кор карда пули зиёд ҷамъ кунаму ва аз ғуломӣ озодиро мехарам. вақте ки озод мешавӣ, ба чӣ кор машғул мешавӣ? пурсид бобоят. ман гуфтам ки тоҷир мешавам. ва бобоят ба ман гуфт ки медонӣ ман ҳам ғуломам. не ист, гуфт Қадангул. ту дурӯғ фиристодӣ. бобои ман ҳеҷ гоҳ ғулом набуд. бобои ту одами бузургу хирадманде буд. ман барои он бобои туро ҳурмат мекунам ки бо меҳнату ҳаракати худаш шахси аз ҳама ба ҳурмати Дамаск гардид. ту бояд мардона ҳақиқатро донӣ, Қадангул. фаҳмидӣ? Қадангул гуфт: бобоямро ҳама дӯст медорам. некиҳояш беҳисоб буданд. вақте гуруснагӣ сар шуд, вай бо тиллоҳои худаш дар Миср ғалла харида ба гуруснагон дода буд. ту бошӣ мегӯй ки дар Бобул бобои ман ғулом будааст. бобои ту бо ақлу дониши баланди худ аз ғуломӣ озод шуда инсони ба ҳурмати Дамаск гардид. фаҳмидӣ? ба бобои ту худованд худаш дода буд. бобои ту бисёр меҳнат мекард. вай барои озодии худ пул ҷамъ мекард. бобои ту ҳамеша дар фикри он буд ки ба хоҷаинаш муомилаи нағз дошта бошад, зеро маслиҳату ёрии хоҷаинро зарур меҳисобид. ман ба ӯ гуфтам: ту худатро одами озод ҳис кун. худат мустақилона кор кардан гирӯ, пешрафтро омӯз. вай ба ин миннатдорӣ баён намуд. дафъаи дигар вақте ки ман бо Арадгул бо бобоят вохӯрдам, вай аллакай тамоман шахси дигар шуда буд. бубин, ғуломе ки як вақтҳо ту медонистӣ акнун одами озод шудааст. маслиҳатҳои ту
خیردی بزرگ داشتم. سودای من و فایده‌ام روز از روز زیاد شده است. همسرم بسیار خرسند می باشد. وای خیشی نزدیکی خوجینم بود. همسرم خواهش کرد است که بیا به دیگر شهر کوچیده رویم تا که دیگر هیچ کس غلام بودنی من را ندانند. انا آن وقت فرزندان و نبیره‌گانمان هم از تلخی و عذاب‌های پدرشان و بابایشان کشیده را از سرگذراندهشان را ندانند بهتر می باشد. مهنت یگانه واسطه دلخوشی و یاردمچی بهترینمان گردید. مهنت دلگرمانه به من باوری و امید را به زندگانی فردا دلگرم میکرد. باز من شنیدن این سخنها را خیلی خوب قبول کردم. سخنها بسیار خوش بودند. یک بگاهی روزی به من سواستی یاردمچی خوجینم خیلی غمگینانه گفت. وای به پیش من آمد گفت که کار خوجینمان چطور است. وای چند وقت است که در قمار باخت کرده است. از چند جای قرض گرفته آنها را این قرضها برگردانه نمیتواند. خیر گفتم من، آخر ما کارهای او را نظارت نمی کنیم که پروا نکن خودش حسابش را مییابد. ای بچه نادان گفت سواستی، تو هیچ چیز را نفهمیده ای. خوجینمان تو را به آن شخصی که از وی پول قرض گرفته بود تو را به گرو میدهد. از روی قانون وی شخصی گرفته میتواند تو را فروشد. روز دیگر پگاهی روزی وقتی که من نان پخته ایستاده بودم همان شخصی پولدار پیدا شد. یک شخص به پیش منو سواستی آمده گفت همین بچه است و همین شخصی قرض داده مرا دیده معقول کردند. آنها مرا گرفته بردند. همچون درختی که با ریشه‌اش از زمین حاصلخیز کنده به بحر پرتافته باشند همین طور شد. ساسی مرا از بین شهر گرفته می برد. من به وی درباره نامپذیری کردم. در خانه خوجین پیشینم را نقل کرده و تکلیف کردم که اگر خواهد همین کار را همراه تشکیل کنیم. ولی ساسی گفت که به وی این کار معقول نیست و هم او کرده نمیتواند. اینو شاه سفارش داده است که غلامان را به ساختمان کانال گسیل کنند. اکنون تصور کنید که در بیابان یگان درختی نیست. آفتاب سخت میتاسد. آب در آبدانها قریب که میجوشد. کار کردن بالای سر نظارتچی ها از سحر تا شام نظارت میکنند. خوراک همچون خوراک خوک ها. من همیانم را در یک جای دلپورم پنهان کردم. انا در همین شرایط کار میکردم. من بیمار شدم. قوت و مدار و توانی نداشتم. تماما از حال رفته بودم. انا همین وقت ساسی به من آدم گسیل کرد. از خوجین خبر آمده است که تا که مرا به بابل برگردانند. من در حال همیانم را یافته گرفتم و به راه درآمدم. من به فکر و خیال کارهایم بند بودم. باز تقدیر به من چی پیش می آورده باشد فکر میکردم من. ولی وقتی که به خانه خوجین آمدم تماما گرنگ و لال شده ماندم. زیرا اینجا مرا اردگل انتظار بود. بابایم وی با من برای به اسب از اسب فرامدن یاری رساند و مرا چون برادری نزدیکش به آغوش گرفت. بعد دستش را به کتفم گذاشته گفت تو را خیلی جستجو کردم. خیرت که سواستی واخوردم. وی جای تو را گفت. من پیش خوجینت آمده معامله کردم. خوجینت نرخی خیلی بلند را گفت. ولی تو باشی شخصی ارزنده ای. تو یک وقت ها به من مصلحت و نیکی خوب کرده بودی. مصلحتی با برار داده بودی. اکنون از همین روز تو آدمی آزادی. تو به من همکار میشوی. اکنون با تو به دمشق میرویم. وی از کیسه‌اش تختچه سفالین را برآورد که در آن غلام بودن من نوشته شده بود. اردگل
این تختچه سفالین را بالا برداشته با زمین سخت زد که پارچه پاره شد. بعد با پایش سفال پاره ها را گرد کرده پرتافت. از چشمان من اشک شادی جاری شد. من فهمیدم که آدم خوشبخت‌ترین هستم. خدنگول پرسید: مهنت کردن این سیر اساسی ثروتمندشوی میباشد. بابایم بوده است. همین خیر. ها البته بابایت مهنت کردن را خیلی دوست می‌داشت. خدا با عوض مهنتش پاداش آن را عالی همتانه به وی داده است. خدنگول گفت: معلوم میشود که مهنت پرثمر بابای من را شخصی با حرمت و صاحب احترام و خردمند گردانده است. من همیشه حرکت میکنم که چون بابایم شوم. شما به من این تاریخ را گفته ایستاده درس خوبی داده. من راه خود را سر میکنم همچون بابایم. خدنگول و با دستانش انگشت پاره‌هایش انگشترین ها و دیگر آرایشاتش را از دستانش گرفت. بعد از عاقب خوجین کاروان آهسته اسب راند. معلوماتنامه تاریخی درباره بابل در تاریخ انسانیت از بابل دیده مشهورتر شهر نبوده است. بابل در وادی دریای افرات جای گرفته بود. در اینجا نه جنگل بود، نه کانها و حتی نه سنگ هم نبود. گرداگرد نه راه ها بودند، نه پیراه های تجارتی. بابل با مهنت و زحمت مردمان سربلندش در این بیابان ریگزار بنیاد گردیده بود و ترقی یافته بود. همه مال و ملک، همه پیشرفت و محض با مهنت و متانت مردمانش به دست آمده بودند. ترقیات به درجه عالی رسیده بود. در تمام دوره موجودیتش بابل را شاهان عاقل و خردمند راهبری میکردند. آنها به یگان دولت، به یگان جای جنگ نکردند، ولی همیشه ملک خود را از دشمنان گرد و اطراف عاقلانه حمایت میکردند. شهر بابل دیگر وجود ندارد. در جای این شهر بزرگ و مشهور و نامدار خرابزارهای زیر ریگ باقی مانده است. بابل در قطعه آسیا جایگیر گردیده است. 6 میل شرقتری کانال سوئز در شمال خلیج فارس در کوردینات های 30 بالاتری خط اکوادور در برابر شهر یومی شتات آریزونا جایگیر شده است. آب و هوای این دو شهر قریب که به همدیگر مانند بودند، خشک گرم. امروز این وادی ساحل های افرات خارزار و خرابزار روی نظر است. تپه های بلند و پست دقت آرکئولوگ های روی عالم را به خود جلب نمودند. از طرف موزه های آرکئولوژی امریکا و اروپا اکسپدیسیون ها تشکیل کرده شدند. آنها از زیر ریگ و خاک ها، دیوارها، اشیا و دستگاه های کهن بابل را پیدا کردند. بسیار عالمان معین نمودند که بابل و شهرهای گرد و اطراف آن تاریخ 8000 ساله دارند و شهرهای از همه کهنسال‌ترین روی عالم میباشند. در خرابه های بابل دستخطهای یافته شدند که شماره آنها را خیلی زیاد معنیدار میکنند و این دستخطها نشان میدهند که پیشرفت علم و دانش در درجه خیلی بلند در بابل وجود داشته است. 8000 سال پیش در بابل که با دیوارهای محکم بود، علم و مدنیت به اوج اعلای ترقیات رسیده بود. بابلی ها خلق جنگجوی نبودند. در بین آنها یکمین مهندسان، استرونوم ها، متماتیک ها، مالیه شناس و محاسبان بودند. اولین بار بابلیان نوشتن و خواندن را تشکیل کردند. هرودوت سیاحی
юнонӣ дар хотираҳояш дар бораи гулгулшукуфии Бобул навиштааст. Бобулиён барои навиштан аз тахтачаҳои сафолӣ истифода мебурданд. Гуфтааст ӯ, олимон китобхонаи бузурги ин хела дастхатҳои сафолиро пайдо карданд, ки зиёда аз 100 000 дона мебошад. Малика Семирада дар давраи роҳбарияш аввалин деворҳои мустаҳками шаҳрро бунёд карда буд. Ин деворҳои гирдогирди шаҳрро аз ҳуҷуми аҷнабиён Бобулиёнро ҳимоят мекард. баландии деворҳо баробари хонаи 15 қабата мебошад. ғафшияш бошад, ҳамин хел ки дар бораи ин деворҳо аробаи шашаспа бемалол мегашт. дар Бобул кӯчаҳову дӯконҳо буданд, мадрасаву қасрҳо буданд. санъат ҳам ба дараҷаи олӣ тараққӣ карда пеш рафта буд. заргарони олидараҷае дошт, ки намунаҳои беҳтарини кори онҳо дар музеяҳои калонтарини олам маҳфуз гаштанд. Бобулиён тоҷирону молшиносони бақуввате доштанд. аввалин навиштану хонданро ҳам онҳо ихтироъ карда буданд. аввалин пулҳоро низ бобулиҳо ба кор дароварда буданд. Бобул намунаи барҷастаи тараққиёту пешравии инсоният дар давраи гузашта буд. соли 540 пеш аз милод аввалин душманон ба Бобул даромада, яке аз сарлашкарҳои номдор Кир ба Бобул ҳуҷум кард. шоҳ Нибанит бо маслиҳати наздиконаш ба ҷанг ба беруни шаҳр баромад ва шикаст хӯрд. баъди ин шӯҳрати пешинии Бобул ба охир расид. баъди ин сокинонаш рафта рафта Бобулро тарк кардан гирифтанд. гарчанде чангу гард, регу хок рӯи ин шаҳри қадимаро гирифта бошад ҳам, вале ақлу хирад, тараққиёт, илму дониши Бобулиён ҳамеша зиндаанд. поёни китоб. дар охир ба ҳамаи шумоён саломативу сарбаландӣ хоҳонем. китоб хонед, омӯзед, таҷриба кунед, пеш равед ва шахсони муваффақу бобарору сарватманд шавед. раҳмат ба диққататон.